fo na malo mo ina tu fa mo benefiti su nga ruenga e o ele Marshall Islands sta ta el Pacific fa tu so vai ni ukilia ya pani o tongftia ele va sa Pacific ta longa fa te o se ten o pelonga ri ta po inga sa mo ele fa le tonu na si ele non peka frani fa fo ba yon ele fa le telino ni tala o fa le fa inga malo ele o to ye se si al fanga mo ila tu e mo benefiti e o nomero la tu loa ia la tu matafi o e fatino ma tau tino ai ia le fai o ni fai unga fai ngata i whasalanga i lalo whaatino ngā fau mo mori whaasino ala ia po traffic light system ai o pātia le Labour Greens ma le whaala tonga ngā yo i ngā whaasanga i le mātitiva ki lani po le Auckland Action Against Poverty o la tu whai joina lea whalawhalanga le malo le whaalia o le atele toi siafianga i tangata nei lo se le lei ma fai ngoa ai le leipa le ngai winga o se sai no tanga te fa mo benefiti ai o le Greens wa fali o ni ai ngo fati no sa wane e tinga ai tanga mativa e mo mia le lango ai wata o le Auckland Action Against Poverty o ni fa salanga o le ale mo foi ona ngalui ai o le atilia no fa o popo le mafo fo tanga te wa mai ala bona ye tulanga tu vale ta fa di ele tomata minister wa tina elo tele manga Louise Abston e iai matafa yo ye fai e mawai benefiti. Mai o le ale to iai se pe alo lo fai mo tanga te mawa benefiti so ngā ruenga la tu te leilo ai. Nei matafa yoi. Mai e ta ua. O whaamonianga mo benefiti e masani ona ve maneki saunga le mu e sapo ina tangata pe a fai e palasi lalo i fia mo o Music Sosani. Ai o ni tausanga o mawai atu nei ua a ve maneki e pu e nai le toa tene o tangata. E mo fai ona fai ngā ruenga, ai o nofo ai benefiti so ngā ruenga moni vai teimi, umi. O tangata uma e maua nei wha amonianga maua fua tupe wha benefiti, e iai mata fai o i lau tele fai a mga ruenga. O le a wha avasenga inai, ale o le lanu mea mata, lang sama, ai po le lanu mumu, e wha avai lunga o lo lato usi ta inga, o mata fai o ia ona fai a. O tangata wha mo e benefiti patino le vai o le mori lanu mumu. O le after ia ima whaasalanga fōe au fia ele ave ia se pepa mo tu petongi e pūre ai le whaaluina o nei se lenio benefiti. O le afo le benefiti e maua le tangata, o le afo alu i le pepa te tongi. E paula kai me mawhai ona whao ngā, pe a whaatawina ia mea patino e mo miaina, e pe o mea ai, pe nisini o ta vale, ma tautua e mo miaina o lona winga. O vaenga pe o le ava malosi maskareki, na. O le inso whaasalanga fōe, o le tangata e maua benefiti so ngā ruenga. O le a wai ngā ruenga whata e tae te tono le mata ngā ruenga ina ia mawai le to mai. Ma mo o mia le saidi o le ngā ruenga pe a mai a mo se umi patino. Ma le a wha ingo i tula le vai aso ngā ruehai, a le a vesea se whasalanga. O isi swinga e au pia e le wha o popo le umi o le teime tu mawai le whasalanga le soli o matapa ioi, i wha mau maunga le tangata mariskuma le lua masina i le lua tau saia. Ma mo mia le tangata e maore benefiti so ngā ruenga e ta iono masina ma palai. Whai unga whainga tā o le a whaia ia i lato e whaawau na le whaatino ina a lato mata whaioi. I le whaita wina leo le whaatinoa mai teimi o tonai. I le iwa nea i le tāo whio na toi maua benefiti. Pe a whaia e whaawau di silia ma te punu malelua masina. Whaatinonga mo le whaasino ala ua mai alamo na amata whama malu mai. Le asona nafi. Sa ni potia le fai ngā luenga ar whare mai i te niten, i le fai tau selau, ma selau a whare lave me fai ngā luenga e fai aito o fitinga o ngase. Sa ni le leo na whawai la awina. E tu sa maseli poti sa ni ki tua mare mata ngā luenga o soi fua marolo, ina le te whatu ora. Sa mawai o le vaenga mota o tonga e o tāra whea ngai mota o tonga e whaatino ai, i le tu sa male lima selau ni mita opu, i le tau sanga e li potia ai. O mea whai ngā luenga e fua e wha o ngā i le potu mota o tonga, sa maua ele sia ma. O le ali poti e muni mai le ua ili poti le rua whemare rufu tasi o ni whaara vlave tali tito wha pese lima, sa tupu mai. Le poti ai o ta o tonga e lima sa amata o na whaia. Ai whato ai lo ai e lau whai ngā ruenga. O mea whai ngā ruenga e le i le o na whawa i la awina. A ele o ma whairu whaali e le mata ngā ruenga o toi fua malalo loina. Pe o ia whaara vlave la te mai nei sa ai o nei ini a akianga i ngase. Sa whai e tau tonga. Ai sa alato tapa ina ia fesile tu inatu. E pe ona talo sanga ina i lalo tu la fono whaamtala ngalo ia por Official Information Act. Le tu ina ia i lato le luas whai ngā luenga, pato au fo ina ni tali.
O kulupo la tu te wha maa po ina sori ngā tu la whona wala tu taula ia I tangata whai ngā lua ngai tua o New Zealand. E mwhaina sa o fia I whatinonga mano whanga I whatapula ina. Ina ia whatanga I uto whala au whasa ina ona sao mai tua oi. E pe ona wha ia ele official le tute. I li po ti fau o wha alau te le na I lalo le tula whono wha amtala ngalo ia I po le Information Act. O whailo ai, I se tūlanga la matia o le whātuupula, I o se whātua tuanga I tangata whai ngā lua ngai tua oi. Au whaalau tele na mai ngā ioinga kengi sori tu la whono ini sila nei. E tō tōru tangata sāsā, sa ia le whauru whale na mai o le tuwhaina o le selau, waru se 10 kilo kalama o le tauta, o le methamphetamine sa whaui mo se kengi Mexico, o lo whatamo I lo ngāra tonu au kilani. O le pule o whaamtalanga whari lolilo le tute Bruce Berry, sa I whali ai, o lo iai pēr se tūlanga lei o le whaatilonga o le tute I le teiminei. O se ali sa whai e se tau tonga o le Perry Tomaina a toa e wilawa sa I alongo I le fō mai whaapito sa whai e taro noa ngā mareo whai ngā ruenga o le pali tipi. E le manao ai. Sa mau e le komisino so I fō malolo ina maafianga tu mau sa studio le matanga ruenga so I fō malolo ina New Zealand. I le ta ialo ai a te tau mo tanga te whao ngā tau tua so I fō malolo ina. Maafianga tu mau o no le Perry Tomaina o le ari e unoa masana ioenga. Au whaamutaleina I le ali e le ngāsi sengo le tonga e tong kia I se vaenga o le paolo nei tūtino sa awhia I le apianga. Sa longo ai le li sa whaia tala noanga. E whaono ia I se avano e whaono whaia I se tau tonga a toa e pena o se vaenga. E whaia ia I le tau tonga. Pitai. Sa ai wane na whaia le tau tonga a toa e ui lava. Sa whaia I le ali ngāsi ngate. I le mana o ai. O whaia le whai unga o le motu o Marshall Islands I o e ista tai o le Pasifika e langolongo ina wha amatu ino suawa I ele leo niukilia o wha mamaina I Japani le vas Pasifika e ulava. Ina sala ngā e le lato prestene I atungalunga. Ia kuso le tausanga umawai sa amata I Japani o na wha amatu ina I suawa I maile no whanga o niukilia. Ino wha atama I le mafu e tele maringa lulolo I le ruafes for dusting. Sa le whewhiro I lava le tarifo I tau I o tai o le Pasifika. O Marshall Islands a whaona tungaru e winga I whaamatu ino le sua mai mato e whaeloa I le whono tangata e tai o tunu se pulu a le Pasifika le Palma le sa usi e Japani talo I nei. Tata ua e Marshall Islands e stulanga o le venga mamafo o toto niukilia mai whaatu te inga o niukilia Amerika. Ai ui lea o President Heine sa awa iatu isi moto le Pasifika le masintalu ai le amana ia leo le whae unga. A le ofisa whaavao malo marusi anga o Akomika. Le pulenga mo saunga le muniukilia. Le sala to fari ai o lo saunga le mule suava I le whaamatuina. Ai o le kai fono le Pasifika ma le pāne mi o le tuki ma ground o tama mau. O le whaamatuina o le suava I le o whaasanga te wai. I le anganga o le whengai o le sone sa o loto o le Pasifika I sauke mai niukilia. Le South Pacific Nuclear Free Zone Treaty. Le foia I lo ai o le whengai o Rarotonga. I le ausia lea Japani o tūlanga uma mana mia whaavao, malo. E tālonga o le asono nafi sa te puni alo I ai le tālonga alo ni peka I pale fria peone silvia uma. I au tālo uma na Pasifika. E ngā o le kasi le Valpini Samoa. O le pini siliva la o le kapita tofi tuali a fiti. O le pine sa whaatulanga I nei fiti lo na fitu man whaatulanga na o tunu. Ma wato pine Samoa. O tutu Simon Cyprus, Jordan, Mongolia. Ma Panama, le ta tasi pinisiliva sa manu malo ai. O Amerika I pela mansina fia masaina. Nei fast food pine auro sa manu malo ai. O Amerika o fatulanga ina mo mo e pine mau se la luas fuono. E au fia I mar fast liva. Ia mar fast food lo apo memea. Saina iwa su taski la fa la to pine. E au fia I male luas su fitu siliva. Ai Australia ia le tuno mali nei tulanga langi o China. Sa sili atu lelele o le la tu tomfanga li tulanga fai tu mai o Japani. Lima se male tolu ala to pine. E au fiel se futbol euro. Se fulu iwa siliva, ma se fulu male ono apa mea. New Zealand tulang su tasti. Ili se fulu euro fit siliva, male tolu pine apa mea. Ili lua se fulu la fa ingo pine. Ina bango sisi ngā o mea mamafa e peona sa iai. Fabu e moengo o si ma de Pasifika. Se pine e mawai. Ale maruia. Ia Don o Pelonge o Samoa sa ale I fia li tulanga sa iai lena si. Ina ua whaamuta ni elan tumu whainga e unoma sana si. I le vaenga o si malele, o le selau male lua kilo kalama. E whaatolo ni tamu whai o Pelonge si I le mamawhai selau fis furu kilo kalama. E sa ale manuia, ma ave sea I loa male tauvanga. Mua manu malo le pina auro I ta alonga malo le tau pulenga le wafe male rufulua le vaenga le ivas male lua kilo kalama.
Mare siliva le vai ngori o le malu suma 5 kilokalama. Ele talonga malo le tau pulinga ko coast Australia o le laps mare valu. E ula vai le o le unga le sa ia no fa mo menga le Olimpeka frani le uma e tunei. Ai sa faria o pelongi le vai ngo tala al committee o le Oceania Olimpeka le Oceania National Olympic Committee. Ole ana una lava tole ne malosti. E fatto e se ai tanga sa molo na inga mana fa ya onga mo le tulanga le sa ia le temu fainga. Ai le tama tai si o me mama fa ya Uniara Spaya. Ta tulanga suma tasi vai nga si o le plus mal su tasi kilo kalama. O ia tanga talo afreti mai le tuanga er pasi ke sa mo le muri tau vali talo ngori peka di te punia. E pene ia si inaila fa inga lu salau onus ma le 5 kilo kalama. E wila wa lasa after ya ima se manu ailo na sulunga titi a sa yalongo ila vai ngo tala Oceania. Wala fina upea e fai masuelo na tunu. Mali tamatonga ki si o me mamafa David Leckie. Le sa ma wolunga le manatu au siel tulanga le lei se pine. Sa le pasia fo le fasta longa momoa. O si inga. Ia ma ua mawhai ne ta maa taita alo re di polo fatu moani sila ona alo fia le kipino la tutongi. I se malia ngo ngā luenga kao whai o se nia pitai o lo whetaia I lava ma se tūlanga le mautonu I le rumanai. Ka ia tungalunga se tūlanga kipinai o la tutongi na ua mai o na lipo kia li te ua matanga o le teusanga nei whapea. O le whengai ngane ne ti polo ni sina ma le television Sky TV o se hia I se vai ngā tupe matua I la I titi lava. I le mai ai o ni maa sino wheutana inga. Ka fola I loa le ne ti polo ni sina ma Sky TV ia me whapea. O tau whai maari lia I whea ngai ngā mōre tasir tau sanga I toi whao popo I whai ngā paanga o ye nei I whaasalalango tā longa. Tā whora ai whoi o le tāmara sanga o le juporo le ANZ Premiership o le tau sanga pōru ap ma le rufu lima o le a whai ti tia I whātua o tonga I nā o le lua I whaasalonga o le ai ai. Tala nao nei taimi ma o se au I fia tila tauma soi whoia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ua mawhai an awina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Sfullo mala fa midu tau tai nei ling tulai lua I le rivaingo laso ia o le daua I whafonga I se ututonga tātou tala I vai whanua pe o na whonga tātou tābringa e le sunga ia se uli mala reifi maua se whaapoponga I le aulia tāiaba tātou o lia e le lofa malanga leo le tua o lea ua tātou o mai polo kalame o le mana wonga wenga ale Radio Samoa o le venga nei le tala o le tau whame o le so e langi le leile tang Angi malu mai fo I savili mai le tu I sauta. O le matua nei o le sulu mai o le la. A vi te le wai atu I fafo le sulu la. E lua me ia o le to so au I fa malama e ma le te taina o au I papa e fo I o le fa malama. O le mawhanawhana o le somo au kilani sfulu o le wha tikiri. Malu lui il po ananei. E le tele anse pito na o sina lima tikiri e wha no fofi mali e tato. I le po ananei e ngonto le la I le toe sfulu tolu minute. I leitu la e ono I le fiafiana nei. O le aso antai au pe atato o lia e o soane le la I le lima minute te ai le fitu I le tai au. O mei langi le leile tau a wha solo atu. Ina a waoa I langa I antu I le a wauli. Yangi maluma I fo I savili le a wauli a tai au. Ma savili yangi mai le tu I saute I sifo. I langa I antu le I le fiafia tai au. Talavantu le rivaingo le a wauli a inga wome masani o le watoi fo I antu I ngā luenga. O le nei aso lua I Samoa I le mai ai o le aso manolo o le aso sao tama. Ja, le leik van melo visele va eintau o au o savili. E fa solo I le malolosi o le tua o loa. Savili mai saute I se sai. O lo ofiti ai pea Samoa ma e a fi ai le antoro I au ma le timo. I di si o taimi. O fautuanga o savili malolosi o lo fa malolosi e pea mo vaenga uma o Samoa. O le vainga mo le soe a wawa I ni si o taimi ma timo to ulva va solo ai. Anto ai la ma savili e fa tau o le tua o loa. Savili mai saute I se sai. O le venga mo le aso anta mo Samoa o le ai timo ma savili o le a whenga iei ma le antoro. Tulanga nai pio le iei winga o le tau le rifo I a woli
le ngata mo I tātou la vai nei au kilani ewa pe fo I alo tātou wha sirumanga I Samoa. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha ai puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lawe ai muisa le toi fui atu wha nau I le aonga a palai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu e talo sanga sau no ngā tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whai tala e lua miru te whatali e lau talo sanga online ai tasi le tu lai whatali e se tali e ia inga wha bitoa walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu ovalu se lau fitu wha lua fitu Talo fa Samoa wa ule ne yo kasu tialu a wale suia ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a la ubele vai ngocho le lai le tama fucha oje jojo se lili sama yo bautafa e faile mabai ole alofa apai ai mucho lene yola ya eloa Wachala Oche Chota Selili Sama Samayom Tafa Afaila Foyele Taya Ame Olela Nama Chala Lona Funga Singa mau eia te aia so uma te foi leo mai a utofa a faila foi ele taia I ave olela nama chala lona funga ulena singa mau eia te aia so uma te foi leo mai a utofa vai lema Cha follow mai Tasilo cha alunga sa alungani Afaila foyele taia I ame olela Nama chala lona funga Singa mau eia te aia so uma te foi leo
le fai ma leo leo ma ai a utofa la upele vai ngocho le lai tamasa oji toto se lili sama-sama yo otafa Feel
tutuila ai se ifa afia fia tumooi me lupe uluiva o te mana tua e fia I loa funa lo uaina o ita mai po tasi o te tiuai I le lalolani si o unu ue uala si le tangatangai uai ele fale mai ma fale a o na papalani o matai e iai le vai o fiso tafe atu I le sami e iai ma le alala o papa ua fai le ama e vai vana e kouta si ua sili le matolasi manu usa fesi o umatotu mai I le sami sao ia la ia e te tali tonu ai awa o si o unu e se male fai me ama fai tu uloa o ina fai solo le mai moana I totonu alo unu o po tasi ma fanga malama e susu ai tua tanga loa fio mele I se a o ali isa ona o si o unu umai anamua o te levi I valepe o te fai fua o se tala o nai a upu le ngale faale tonu ai lava se tangata a fai e te le usita I te uoi I le pama a fai ua fiu o le nuku o le asavali loa I le ala e pota si ua sili le matolasi manu usa fesi o umototu mai I le sami sao ia la ia e te tali tonu ai awa o si o unu e se male fai me ama fai e lua tapua I ngā autu I si o unu le e whakasa mare katoliko o na paulena e mōri a tau na ngai lea tua mo tangata uma ina ia manuia a inga I le malo o lea tua Amalo tua tangaloa mamele I se a le uso ali I lufi lufi matau lau niu ua atoa le tele o malu e ma ua o toa ufaia ma ole mea muli muli Samoa e masau lo uvai pai pai si ua sili le matolasi manu sa fesi o umototu mai I le sami sao ia la ia e te tali tonu ai awa o si o unu e se male fai me ama fai si ua sili le matolasi
Walofa talofa malo le soifua malalangi e mama ua tolu minuta wa tae nei le afo le lua le rifo ia wau li bantango fine i o le aso lua le aso sfulu tolu le ringa sino o kuso lua afe lua fa ia fifila nganga in toe fa talofa antuai le ringa hengo le aso i lau mai moa ia le ngantafu i leo lau fa funganga i so se pito no o New Zealand manturu e mamaho lo ma wa mai le tatu tautua fa wau o le porokala mene o le bana vauga wenga mai le July lua se ulia le July ono i le fia fiana nei ma lo le folang ma lo le tauantai o le sole o le matua i mantango fia vo le sulu mai o ave o le la il diva hengo le aso ia i tatu nei au kilani lo i yisi pito no po a mai o tau ia mantu la vai nei au kilani o le aso lava o le fai o le tanga me ma ave i fafo ia pe o le te ma futa mai i lo monta po o lo lawa io o se upo le toe fa tali se o na nei ia pe se io fo tai ia te li lo po a winga o le tau i le aso a tai ia e fa malo antu le vai o le woli mo mo antu le fa malo i le tutua ale vtalanga ia tia pe o le tau ma futa mai i le tai o na lila si o le me fo ia se taimi le ma antu le o tau ma futai to ona fonga mua po se manu si o le fia na nei stemi to no le sa le so ia Isaac Paunga ona tanto ma futa fo ile se o ia le fia na nei ele ma fai ona no le tanto po le kalame to la vona fa talo fantu ele ma futa mai fo o ona pa ia le tua o lo o tau suina le puvai o le online so se fanta fai tau langa lava malo le tatalo malo fo ile ono sa le nganta fo ile au te ba ma tina ma tua pa nga ma sani le tanto wala leo e ma futa mai le tai au se o la le taimi e mai ai le tutua ale au fenga luenga fo ile po malo ya tu le on sa ia malo fo ile fa malo losi o mai o ile ni vai tau le malo no tau mo o ile pu ia na ele ia se panga voi le le santu o lua mena o prankik e al wantu i matatu totini fai tu i malo ofu ma fana fai tu i malo pulo a susulu mai la pi o le asolere ia fai tamit se o fian wantu i faf ia na ia ga ia tu le tu e ma na ia tu le ma fana o fa foi le to inga asole ia na i lo to tonu o le fan ia si vanga da pe afi o ngaka loka uma fa balama o lo maunta po lo lang ia enta tauna fa lu fa fole e ma fana po le tuaina i tonu le fan ia fa wantu tonu sina o ke se ne fo le makwa le fuli ke ia wa ko kongi ka ko le malo se le no o lo fi tang tunga io e usu le tai a o li po le va via ma lo le fa ma lo io ma lo le on sa e le fengo vie ia le vitam ne o le tang ma lo le anga se fantasi e malanga se ngase o le ma ini ia malisi ngase le ma wala mo sona vai fo o le aunga taha io le anga le dafa ma se le fo ia le ma fa ona mo sona fo se i vanga na lava ia o ia ilo loto te tu ilo ngai jalu e te sauni ia ona ia runa ia le te whainga ruenga sa ili maise se leni ia mo lo a inga ia wa le anturu nei le lo saunga suinga ia mo i tanto ia ilunga o le benefiti ia ona la whaile traffic light system ia matutua fu ile vaitau o le wha ma i o le COVID ia le ngai ele ka ko system wha pia le na i tonu o New Zealand
te mana tuai lava le tamaita ia ma pa le mia ia Jacinda Ardern i le nā fo i vaita ngā leua i fo lava ia fai kio le pa le mia fai kio iai ia le tantou te ola mau tau soifua ia fa tai ei pui ngai le nā fo i vaita ia antonu o le nai mafuta mai tantou o lena ia i le nea i le nā vaita i to tonu o New Zealand nei sole e leo se vaita mi fai ngofi ia le nā fo i vaita mua fusu anga i tantou pepa vai fo i ia le mela ki e leo tantou nei New Zealand le na matai fusu anga na le ngā makamel vaenga le i Australia sa solo mai i New Zealand o te mana tua i le teimi le na le na fai e tantou kiu fo i e o e whaata ia o le pack and save le i manuka sole alua kua le kiu mai le pack and save toi titia o i le manga wha i le vale o le afoi o Cavendish Drive te iwi rangi ia ma le Great South Road ia ma ka ukia ngā umarenga e kui ngā maruru ia e koe sau e koe kui ruma wai i le mōli na sa whaola ia o le mōli mūmu ma le mōli mea mata ia sa i la ma le uso lea sa skula kia inga lea sa ma nai ai la vale wha solonga o wha taunga i le da fo i wai ia wa o le mea lea o le skula ki e kauwhenga i lau makaka akari rino wa le mea nei tau sina tuai le au wha tau le tau company po le tau business ia o le lau mata anta o le skula ki e uia e le o laku kongo lau job description ia ai e se le tau o le lau fofonga fia ma le mata anta ke ia le wakele ai lau wha tau ia e leilo ia makua e fia i le dante ba le ngai la kula ke fa ai ka wo ko lo va i le skula ki mar fa ka wo lo la mata ata ke ia se la ka la wo le se su le swinga na le wi tanto benefit le le afa malwina stadium mo ai o le toma finga malo le o ye le timine o le toma finga ave se le to tele mai i benefits ia o le sa no ia le pale mia i le so o le ke mai ko le ki e mai le wapako fai mai e banga ia mo ia le mele o le ave wapako o le alana ta wai inisio le o ilanto o lo nga lu e company o lo sa ilia nga lu fai mai o le makwasi o ki o le ave masingi ma le ave wapanto i le time le e alula e faila po se mawai sa wa license po sa certificate ile ave wapako ile kaimbringi ko kia ono se lautala ai ava pe te le lei i se company o na ole e fainga wenga o loro winga e faila tongi le company ia le da fo se len o le fa mai ile tongi a manta o le ave wapako sole o le makwa manga ia o le fa mai e amanta tu le lus fu fitu tala ia e fu fo i la wa i auto mai ma wanga va ia mo i lan to ye te le masini ia lan to te fa fo in e o tu lava i le fa se fulu ma le lima i tu la fa se fulu ma le lima tala i le tu la ia le to sole o le makua ma ngaia ia ma tu ala e ala na mo walunga lo to ia ona e te le fo i le risk ia po le ava no fo i le e ono tu po se fa le ton o le fa to inga o le elia ku foi lele ai kaungi waya ia ke ia le ke ko yo la masin ia pele anga ko foi ma paipa ia pe te wala via tu i masita valley o lono winga e te tawana ia ma le fa to no to nga wenga fa pe te lo li singa wenga e fa le ano i tanto i samo mi sia ka ko ie fo o me le kota o te leino i el termine sa mo po o faini le sene ave li fi sa mo ke le mai lo te fea to le tasi na ngā ruenga o le matua tutongi le leila vai tono antunu nei peo New Zealand ma Australia o le ave lifi kusa ko e ka ko i sa mo a lea e sa New Zealand e le umianga ka mo e lifi fa ma ia o la le wa kodus fulka la li kula na kamala anga le ave ngā le lifi ia vai ngā ruenga fa le anu te le i tanto ia mai sia ngā wenga i sambo o le ave masingi o le ave wapako o le ave loli o tu ngā wenga umai faifa le leilo la sene e sa wai mai sambo i New Zealand se te fai atu le umia vai akula ki fer wai me pa foot le o ngā o la wa e fer lo i mai mo le masingi i lunga le faingo awa ia le nei sa mai sambo i le vana sa
tasi na vaenga tong sila ye tanto ye tong ma fai mai Samoa ya po le nga wenga le o fontu i New Zealand fo ile le te malanga mai ma o mai lo ai nga le kota o nisi na nga wenga ai awani o tanto fa moi ile mele o le benefits fai so ala tala le ile ai sia fai no ilanto o le ai benefits ya o ye o lanto nga singas o le mea tonu ana tauna so ani mo ilanto ye afia nga singas yo o le tanto benefits ya o tanto foi le wo sumali era nga me o le ngofo fo le fale le vayaso atoa o mai ka ko fingar wenga yo e mani yo foi era isi pitonu o ni se dan vanga mo lo si le fiele ria temelas vaiento fo tanto ye se e saudi mai le kot ya na o e fai ko la singe a verifi fai ko la singe ave masini fai ko la singe ave lot na mai ai nei New Zealand sili ma mau kwa ko kongi le siva nga le vonga fa malulu inen ole tulanga na piu le rivango la wo ai sound mai la fa malo ye ma fa malo si fo I mole au fai nga wenga ma tu lungo le tanto YouTube alu ta ilal le Radio Samoa Live Radio Samoa Live bi fantasy uma upuna in tolu ya ole mai mo mai ile ya tanto por kalame ding ole si tanto channel ya ole o ye tanto telefoon ma le tele o isi ma por kalame is e ma fa ole mai mo ye le tanto channel twai ma de tuala ya nga ilungo le Radio Samoa Live alu subscribe fai ile find out se o I fo saber o le menga le subscribe ya por ai yo fai le fa na we o ele stala mai ai lunga na ya ona le ma fai le ona emisia tanto polo kala me umalava mai lava ile tai au o le fia mai o le drive time ya mi se fu le tanto tua ile po e swing ala fa ya le Radio Samoa le masino se temi ona e fo fonga le ya
le se panga o le sua kapu vai ko nga malulu le i tanto. Sa no bailo fa malo malo fa malo si mole au fa nga wenga. Pala mai le tanto do bera ma sa ni tolu fitu tasi lima i voto. Via Maua Sosa, Omega Ka, Via Maloi Moa, Omega Ka, Salale Taumofie, Omega Ka, Fili Mailoile, Omega Ka. Omega Cars, lua selau Kebetis Drive i Manukau, pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole keisile Omega Ka. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu vai aso ta itasi se fulu e te aile whaa. A fio mai I le Lotus Foreign Exchange. Mātou te ofoina atu ni taulele mo le lafoina o tupe I Samoa. Toi le ai se tau e fesuia ai au tupe mai isi atu nuu. Asiasiane I le mātou la po le www.lotusfx.com. Le Lotus Foreign Exchange. Laupa anga whaatuatuaina mo tupe lafo ma le fesuia ina o tupe mai fafo. Tala mo ele tanto leina tolu fitu tasi lima tolu wala fa malo I fa malo si fo I mole au fenga wenga I le neia woli talo fa. Ya malo lava so fue la lela to fase humano. Malo so lo agua me el jina malai. Yo ne lava malo si lava manuele lo fo le ali. Le ya maua le avano. Aftai ya ore fa malo foi nai ai no lo fia ngai manga wenga nai pa nau. E molia tu fa malo si fa nau lo. Fia ngai la to manga wenga ne yaso. Ya mai se nai fa nau PIPC clean eating. Lo fia ngai foi la to manga wenga. Ya yo no sa po e fa la lili. Lo fia ngai foi la to manga wenga. Ya mai se no se tinai mta tufu. No se tamai fal fastotai. Ya o to malaba o fia ngai manga wenga. Ya va tot fa malo ya te to malaba ya manuya ngaduenga da mtanga fo yo neva yaso yo fa malo na va tu ya solo ni Henderson alo fa tu mo e to fa ya so I fu ma ia manuya mana tua ni au fala au ju tina fo talo fa talo fa la fo ngabua mai ti mo ya to fa se manu mita le la le le o mango ki ko au la no ngai o parasi Agora de aulunga. E ku au la no. Ia, wa, o mai o le tina peleina le de vai ngoles. Ya, dunga ke tele a. O lo mangui a ponga mua dange lo ponga nge u. Ko pa ngu mai foi na o le walking sa mo. O se kai de nga o Malaysia o le joso. Ngo ma o mo si o kinga fani. Ia, mai la fa moi. Manga io le mako mafanga io kaya foi mako ko o le sausi ya se mangu. Ia. Isa e va kuma o. Vai, a lu ko o ya se mangu. Ma fa ye ingo nga fo la au de kai. Ale o ngai mo ya la ko pa malo la ka pele kalangoa. Ia malo aku ya sinave sewa muli sinave male faretua ya va ele sala. Pape fa no fa malo atu tinale sia u tinale o fani wa fasiva ko kasi ya wa alo de kango le ukulele ia fa malo fani nga lue ka fo ka ko yo ia nga yo ai nga ko umbalava o ka ape msalawi nge ku
ngi usila nge makau kule fanga sa vaya sa fa ko fa se la ka fanga mangu sili algo fa malo si va ngale fa ngalo ko mai sa mo kai mali Samuel malo Samuel final kwa sawe suas ko vale ya la wa wala vengi ma si wa fa finge ia ai sili ngo fa malo aku sunga fa pengainga malava Samoa lo nge kungu fa peanga fa malo ya o se mangu fa kailanga mo lo wa vanoa ia lelei alo fantu istoina ri peri mamana tua fala au shoutina fo ia le vala umul talova yo lo fa kalo fa mo ve lelei o la o mi le mera wa ia ida wow oi ngale va ko fa kali fa pe ya ko ya dura Ole. Alo fa so i pukau ole mau al mesinga wa safanga mai peri lunga. Ia, ole me ka warnga wa saulesi e komales. Ia. Ia ka ro por kalame. Ia, lele. Ia lo fa nga i da fa lo fa nga mi fa nga lo ngi aso. Fa ku de ne di deo. Fa me samme pauli ngalu fa nga mi fa nga lo ngi aso ko ki manga ba. Ia fa pe fo i wa fingere ya kupola en mishonga ali ia le maunga fa ngai fo ila o mga ngia so mal fa ngau ya Trevan ma tasha ia ele nga ka fo ile si fa ngau ko i stand mo pe i wa fingere ya sela mai melingi ia male di ile o neo baby ngai fo ila ko fa au mga ngia so ia mai so ko finge woning ko ngia fa fo ni saki mar fa ngau fa mga ruanga ya o mai le ngi New Lane le kalenga ya fiu mar kausia ma ngi Kelson fa malo fa mga ruanga ngi yaso ye va pa fo i jo usolo ya dasi fa kongu ma se nga finga ko le ki ngai New Lane ye lo fa ngai fo fa mga ruanga ngi yaso ya mai se ale lo ola ko si fia fo ngi kama ko inga ya mo wa inga malava fenga mga runga makamai ngi songi kala sikeke pi ko uma ro sa pa ya amungu ye ko ya ko fi mga runga ngi yaso ya fa si de fo i no mako ro fa muri lo fo mako fare ya wa fa wa mga runga me uma so ma liela io o menta wa ne mo le malos kalenga fa fitai ngai makiuke tai alo fa ku sho wa kalipo fe ko fa ai se kaimi ya lele alo fa tu le au fa tai mole vala au mai alo fa madan tuana ba ia fuala au jo kama fo ke wa man tu lua mara fa ya so tanto o le sound to buy di New Zealand Australia e fai mangola vanga le jamo e manga e fa luong fai la ko sound Janavan tu ya sina leo le mau to le ya o li kisa so le fai ale sunga ya va ale seu limito le fo e alo want to indai me ponde ya fa vitai a mossa sa ili va sef ia o le fianga i mga luenga i nai Melbourne Australia le fianga i tuala ta Vili Pantea va ia fala au so te ngalo David Tampuso va solo tua ia fio tanto so sia la fan pina nonu Sarah Maumang o Seti Lautongo ala Jamie Mala Stolo Milo le talenga ya so halo o me o lai averanga lifi u kana manga ma lo ale on sai tale o se tina pito sili ona lava le on sai ya van jalavan tu ina botni ya va sanga malwa ile ma to ma ye pele ni se o so vale no o salaro panti al want to ya life leva ma loa ia ilo fala au ma lilo maiava aroni leonia va le fiau mo to mo lo finga mga luenga ma lo va to ile ma to mai le rivango la wo liva intamiti e tu ai piki la to elena tu puse
Manuia Telenga Luenga Peo Fianga Yang Tal Tolu Tala I Vai Whanua. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o Manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aviai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car watu si tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tō wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A matatu lima se lau se aga i atu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitulua. Pe amanau mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. citycars.nz. Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafiafia tama I lo lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night, le aso whalaile aso tolu se folo au kuso, na o le fase fulu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a fulu lima le afiafi, au mai tama e whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafiafia le tui sa mau pen, I le Manhattan Function Center, I le iwa whaatasi ai Domino Road I Mount Rasco. Monisi whamtalanga, pala au mai lis I le Olua Tasi, o iwa tasi, o fitu o walu. Olua Tasi, o iwa tasi, o fitu o walu. Ole tui sa mau brothers. Baby, lomaki! Hey! Oh! Pose masi que mai piti pasi na sapasui Oni tamato maripi Apa la valuatonu Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe pausa pepe ole po Talawhalawau se whapopongo talafou le Radio Samoa. Ua whairoa sa saunuanga le Paramio New Zealand I ofisa whaasaralau I le so, e whapena te rei whaataranoina le mata upo e whaatatau I swinga, o le a whai e le benefiti mai la tōra o sa iri ngā ruenga po job seekers. Mo riputia iei nisi ai inga po ni sa fo ua whaaturanga mo I la tō e maua benefiti, a ele o whaamlia ina me e aono la tō whaatino, whaamtaranga lea mai le malo I le vasanei. O le whaatala noanga, a le paramia le breakfast I le tau ana leila,
Ua tā ua ia loo fia wha mautua o langolango ina tangata I teimi whainga tā, ma e tā ua tele le le malo. Ua ia wha mamawhafoi, o le wha mtaranga pe ona wha iroa mai le vaso nei le suinga I benefiti, o loo taula I sao lava ia I la tōro o sa iri ngā nuenga ma maua le peso soani. Saunoa Luxon, o le toa telo tangata o loo ausia pe wha maria ina fo ia inga o le maua le job seeker support, pe ta ia iei lava si vaenga la ititi o la tauia e le o usta ia tuunga, mai na ua fasiringia le pāramia pe ua mai a whaatara noa ia swinga fōma I la tau o loo maua ia benefiti, na ia ta ua ia le ai, a o se whainga whaavai lava le a la tau, na whaaturanga mai au le I whaia le pālota, ina ia whaia le mea sao. Wa kiria nei lea wala ma wato e whao ngā ina mo whemalanga inga, e na whaatua iei whai ngā malanga I le baweawa na leila, ina ua lawe vea ini ta vale. O Great South Road I Penrose, o lo whaatau iei le whaamtalanga, e la tere whetaula inga ala I Sylvia Park Road, na lawe vea ise loli ma seisi ta vale, to tasti tangata na avei le whanama I li putia ti ngā ina manuanga. Lo iei pēr au su e rea no fuanga mo ala tu suenga, ma e rei whaamautuina mai le mafuanga le whaanapilawe. A ua whaamaria mai le Auckland Transport, le wuto te tala le awala, ma ua amata no toi sauronga maaria wheo inga I le whae tu leo au kirani. O le whaare mlawe na tupu le tere I tito le rua I le baweao. Ua whaalau tele atu le waunanga se tasi o charity I New Zealand nei, e ala le tu ina ato ni ta avale ale wharamai I se furumare ono, mo le whaonga ina I Ukraine. Ta wele One News o se vaenga o pito tele leo ta avale wharamai ua ave natu mai rea tunu e le Kiwi Care po le Kiwi Aid and Refugee Evacuation. O se whaalapu tonga e ta ia 10 people ma whamai na taunu ule uta tele lei se amani I le aspirated taluai ma whao o atuai I Ukraine. O le tari atu nei le wala awa Ukraine moni ta avale le wharamai e fesoso nei le whera ua ingo tangata manunua e maise o oso whainga I wharamai manofuanga whaafoma I maisi. E ui ele o ni ta avale fau pe tai, o whairoi se ripoti mai Ukraine o loo I se tūlanga le leitere ta avale na awi nātu. E ui wasiria ma le tai lua se lau wafe kilomita ua mai a whaongaina. I le masina o kusol tausanga taluaina ki riwa I fo I le Kiwi Care, I si ta avale fitu, le whaatu muatu I sa palai o mea tau le soifua maloloina ma awi nātu fo I Ukraine. Tala whanau noa winga le saidia o le tamatite 5 tausanga mai Gisborne, pe ona awinatu I tala fōwana nafi, o whaelo mai se ripoti la tamai o lea mata upu o maua I le tino se tamatite talitunuina o Kaisa lea, mai se pond I se no fuanga lava I tini roto. Whai mai le taitai leo sa tau la mua le suesuenga, o se unga whanau noa I le sa idinga o sia tamatiti, ma wo whaftaia pēr le community ma le whaitau se launa anga iane e feso soani le sa ilinga. Wa tu ina atu nei le mataupu I le coroner. Ma le tana muli e se fururima I tūlana whaatau tutu wai leo maseri wa pua ina nei mai Nelson. Wa li patia Radio New Zealand po le lata le lua le bavao na leilana whato a pu e leo le ali ma mōria le awha amalo si o se tangata. O Motu Weka Street na tupoe le whaalaulawe le taona nafi ta puni ai ma onga ma le wharamai le latane au seri e rima surono tausanga wa fofua e tūra I le whaamsinonga I le Soi Nelson. Pa mautu mai fo e leo o le isi tangata sa iei titono le whale sa iei le ria e le ia whaina ma o to te tala uma fo I mga ala sa tāpuni ai rea whae tū a whaia whiuta na inga ma le ua mōria. O whaafta iei e leo le langolango le community I le teimi ato le mata upule nei ma o to e fo I rea whae tū ia lato fuafuanga masani. Pa mai sa iei le tangata sa tau pia wha marusia e le ua mōria I te tono le whale na afuai o na whaatau tutu ma leo mō lea teimi umi. Tala ia Radio Samoa, mo lau whaafonga mai I le nei asolua. Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Yo e taimi lunga wanti lewa ono minuto pa tēnei nei tūlai tolu ia nau whaafonga tunu balu le tātua tunu se sfui whaupoponga e tala I vai whanua I le ngana Samoa saunia matapinina e le whanatoia Miriama la topo Mari Moli atui le nganga whaafitai e a awa fo I rona tautua pe ona masania I aso taitasi o le ilunga le tātou ala leo Radio Samoa se fulu lima iwa tolu amo. O se vainga nese reporti o le tala o le tau mai le ofisa vai tau I nei au kilani manai Samoa ia mo I nei
ai au kilani for me report ma tongo fie ia winga tau le fiaf met pona neis ia langin lei sulu malo sila taimi nei lauli nei ia masavile ngi mele intu isante se fulu fati kiri le velamo nungale so ia malu pona nei e lima ti kiri ma engoto la ile to se fulu tolu minute e to tale to la ono le fiafi ana nei ioi e moni level le sulu malo simila le mantola ai ole ala ve malulu le so la so ntaio pe anui le lo fole tua e langi lei fole so ntaio a matela la so ntaio ia ile sulu malo sila ia fatwa ia lo le nai vaenga ole a o le so ntaio ia nai uanga la tulu mai la ule le so ntaio fa pe fo ile fiaf mo pole so ntaio ia masavile nge mele tu isante isi sifu se fulu lima ti kiri le velo monunga la so ntaio ono ti kiri ia malu le po ma e osula ile 5 minute te le tu lai fitu ile vaveao a taio e fa talo fa tu I ainga mawolo fa tas mai lunga nei tanto ana le radio Samoa se fulu lima I tolo amo e fa malo tu isako ya te unto mo le tonga le lue malo nza ile nei fu ia sulua as venga ni se reporti o le talo le tau mai lo viso vai tau ina Samoa winga tau fa mai reporti o au o civili fa solo ina malo losi o le toa lo civili mai sante I sai o lo fitie pe Samoa ma e a fia ile tunu e a mana timu inisi o taimi fautuanga civili malo losi o lo famrusia pe mo vaenga uma o Samoa mo le soina le tanto atinu a wa inisi o taimi ma timu e tolo va solo ai fa pe civili fa tau o le toa o lo civili mai sante I sai ja, taimi nei Samoa le mo valu minutu pe tene le tulai fa le fiafi ja lo valu minutu pe tene le tulai tolu nei out there As venga nesse report o le tala le tau mai lo fiso vai tau nei o kilani mana I Samoa e ma futu mai pelo ala le radio Samoa se fulu lima I tolu a mo le po le klam le nei o le manava o ngaluenga. Wa lo le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha I puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewelawe. Ai mwisa le toi fui ato wha nau I lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whai tala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasile I tula e whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. Tasilima I watolu amo. Radio Samoa. Seu mai I lau manu
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu, e whaatawai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile faa. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Craft watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tofa le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Pe so te mai ungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. citycars.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road, Manukau pe vala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Yo, Jamie Lunga Wanti Lewa, se full value minuto pe channel in two line. Tolu. O na ifa vivanga foi le neva ngana fiafi a la wuli yo so ya pen lemi ya mal afionga ya tuna mutia junior vailua ilunga tanto por clam le mana vonga wenga Samuel utonu menini so tanto fa salonga matanto fa linga fa sila silanga ilunga tanto Neil tanto official radio Samoa of Apitone al Casa Beds and Appliances lo fanga solo ile Jamie Nay sets no for fabric no for tolumo no for singles elua maile iva tala ile vayaso moenga queen size maile fitu tala ile vayaso ola iPhone 13 ya maile fully matala ile vayaso ya maile smart TV lima inisi ile na ole se fully matala ile vayaso Afiona lola 555 Great North Road Otahu pole tolu fitu iva Great North Road Henderson. Por le telefone mo atuin le tanto o nanga le Casa Beds and Appliances ole over selau lua lima fa valu over selau lua lima fa valu ia o omi le lua mo o tahu pone tasi mo Henderson me fa iloi le na fa fonga le radio Samuel le nei fa salanga e mango iso me alo fa le Casa Beds and Appliances ma wani ngalo solo minga tusi ole songa fa tasi ai lo minga ole van fili e mawai falu pengo Samoa i sifo o tutuila o manua o nisi o talantu o Samoa o alanga upu o le mata whaioi ala matai i le whainga o whalavlave e peo foi puiponga o maliu o le seo singo a inga o fesila whainga Paulo e o si i whalo alo whala ngingo i kalensia ma le tele o ngana o whalolonga e na o le fitu se fulu tāla le tau na o le fisa lava le radio Samoa i le tolu no Hobel Avenue manukau e mawile tantu tusi le nei Monisi famatalanga ia bala au mai le tanto ofisa ile lua tansi lima ivatolu lua tansi lima ivatolu ia pe tanga ia ne lupenga tfailangi le Sharper Radio Samoa.co.nz ia e faima yaisa oka ia le lei Temilunga wanti o le temilunga wanti lo fulu minutu pe tene tu line tolu ia o nai tanto fa silanga le na tanto fa linga na lo tonu mene le tanto ofisa ai tu va talo fa tu isa ko ia tanto umalava le malu tanto atunu ia o lo fa penana ma futu mai pela tanto ala le radio Samoa se fulu lima i tolu a mo ia au fenga luenga pa le tua i sos fata fai taulanga ia wow le tu mo finangalo a mese lo tu talo ia manuia i faivo Samoa i sos se tafa fa talo fantu ia itinam tama matua ia malo silnu au nga fa pa ole ma fa nau malo de soifua ma le langi mama lolo sai i le nei fo iaso ia e fa pito fo ilo fa malo ia i lausunga lo to fasi manu ia i le fa malo si mai le ta por clam le nei fo ia a oli ia malo lavale onu sa i rasu lu nei la so sfulu tolo au kus ia sina va filma sina ni so un malo nei tai au stofi wa afa le va yaso o ile masina la top ale vave oe e vave antu ile masina ya oe ia ma vave antu i fo ima oe ia ma fa to fa mai ma to ya te oe ia man tango fiole sulu mai o ave le lai le ia woli ia ile lo fo le tuo ia wo sina ma fa ia wa nai man ia ma fa te mini ia e fa mi fo ana nei disa ia langi le foi la ni se lima e tike ringa fa me po anani allo si malu ia bena le foi fo tua toila o lua masto ino tau a wale moi fa fo o to tonu le fale mo moi le yai ma mano lo le a wale toi mo moi o lua tono ta vale ma me na fa ta vale ma ma ye tangata o to tonu o ti faftai lava mo lo shout il nias ma we ngai sa we kangiang we koe koe ngaso kangwa le meo chopsticks o fiero por ele la sa ole me kokio na sa or fa ngangor kamanga chopsticks kamanga e pia sa e un mor kale mamui kusanga ku ai kunga fika le chopstick le me pipi ni ala ngai ngai pe valea ka di mai i foi anga de fa pe venga de ia chopsticks ia si manga ole ave o le kos na fa ngai me chopsticks
Kasi la sur kos fa ule se so. Oi. Be nga le o langa le mere wi. Ai va ye foi le la o ki diska. Ya lo so so ngi. Wa le la le ngala mai o yangi. Ke masalo ai le ke au lia le kula e ungo ai. Oi, ya va tsain le lo fo le tua wa le. Va ya so fo le tupu le va so ngi sak. Monino. Ya. O sangi. Orenga o kana ngwa ku le malo le tu. Ona o le la fa ile traffic light system. E tau fa i titi ai ila tau dongo le mele o le benefit. Ya fa ila o nai te fa fonga mai le temile nei. Alwe su ese me foi le fa ini koso te longa luenga i mo ko sio kia ka fenga luenga kemi. O le ave machine. O le ave lifi. Ma le ave wapako. Nga luenga na isa mo foi di fa ale a ngo ya tato. Ai sa wingi usila. O le makwamba nga ya ko kong. E tu tongi ila nto we ma foi no la nto ave mi sa mengi o lifi. O lifi ya o masingi foi o loaders kama voi ya suele pala ya male tamale o le ua pako po le excavator kama voi le eli auta fo le fale foi ona eli ia auta fo le maunga ya eli le fa vai o le fale ya o le matua tele o nga ruenga o le fai mai ya makuasi yo kia au ya o foi meio aveloti aveloli makuasi yo ki foi level foi temini awai na pawale aveloli le fa ma honi al temini o le uso ya losi o voi la kamale o ka moisia mai morgan o le singa aveloli le pula mai ala e mo makua o kia Ole, me ki ole nations. Le wo sa ngia ko mor kam sanga le au kilani samo. Ya tonu ele to umiste. Ya ona am to le fo ile ole tam sanga ile ding fo in tosan. Mali se man. Ole ngal bengal ne ole ona abilifia se ko na so no. E moni le tung. Au te man to se temi na u ina yo ngal bengal mo muan ye no u fingal bengal chit u so ni New Zealand. E na tala no mai le matu team leader. O sa mo fa me ka malo fa me tangata Pacifica mi se tatu ni tangata samo tati complain ai tutung complain ai tutung tati complain fu tatu I me ole pay rise what is city for tutung ai vi mana o si lo tutung fa yo nai telo avilifi sole al mele su elo se laisin la mele fa lo laisin avilifi fa ngale te manui e fa yo elo e si elo tung o e si elo tung mo ia o le finga ngare me ava pe o nai tinga lu singa lu ngam fina si tielo tu langa tonor company ma ko ikingo ia lo fesili ko supervisor fesili tangata wale branga luina finga amaka ko ava me ya o nga maka mai la vai la lon foro oi la la mengo wi ya la busa fa I me ngon fo fa ka verba o for mo computer wa ila ya e man tu ele ya se me mo ma se file mu ila le nei ri sa ai ma se me mo ma se file mu o for me lo ki senni o nga e moli e ke fi wa ka uso le okseni o sola lo okseni le ku yo miro mo le me nga fa ma nga va yo ai o me o mai tanto te ai ai lo lotto I se me te bena e ke an wa fa o le fa ta inga piko silia nga ka mai a uri sa o la ke pisia fa ya nga ai sa ulo mo le vala o ka ko fa le vele la fa po le ana famiglia ri sa kupe e ke an wa su e o ki ar kupe ma wa le la utupi la le me ke le kango a mai le principal nga apa lai le mele te mana o tono la nga po fe na vor se me ke ye mali kango a mai le na no to inga na le su e ngole di ma se la po le afetala kango le ku u ye I to tono le mena te ye alu e su e fa pengale a wa le si ti ai lunga la utomfa ya mai o ke le lo po ila ka fia wa ve ku la kon ka ko wo nge su e mai kupi fa ke kai sa o ngai lu se la utala ka uma yangi e fa mai manga mi yangi e ke ko mumua ai ke alu fa man e ke alu su e oki po le an ko inga wala e mawai le meka wa o le mawa kangola au mai le menga apa lai le mele te nau nau o ila ka fia le ya masi ai masi ko ya o oi
ngai ka fia o yanga fa maula e fa maula le lo fuspa ia ma luna ia le sa idi me na te mana ia vai o le menga ka ku o le va ve yor foi kiu a o fingo fio la wala me fin fa antino io le je singa marka ka ka fia pai ia la le mo sanga me ofi la ngara ngo foi lu mo TV vai de me se ku perwe ku ilunga alu ifafu ka kana no fiko ko savali ole vai de fingo ofi mali o le avui o te mana tua i se ia va tu i le ngate me o le nau e si le tongi po nau ia maulunga sau tūlanga launga wenga nei le taimini whaanga le whai o 94 whai o e mana o mia le pepa i launga ke manko e lo anko ase e lo anko i le e no fui i Texas no fu no vante malo sa o tangata fu whainga wenga i le company le tau le Texas Instruments o mai a tangata sau mau promotion mau lunga tūlanga sau mau lunga tūlanga la ia fa peani so wai le fia ke le me le fala a ko i le fiku kausanga karunga i o mai a ka fau ia mau la kula alo ko inga fisili le pas sila kur pas pola me o mai ka ngaka o mai maulo kukulanga yang ala wo savali fiku a kausanga kalunga ia fengeruenga i le Texas Instruments fa kulo marko inga male marpule o ngai kanga kai o leila ko pepa o leila ko certifications po la to degree e ma fai ona la tu mawai tu langa ni mana ola fai ona te mana o tu langa i le mau e tangata ni e ma fai te le ona alu e tu e fai so pepa tu e so pepa le nau e in tūlanga mau lunga ia ma nau fu ina ia manuel luna ainga ma tupe ole afu o lo manatu i lo nau te inga teimi nei samoe te manatu e se upu fa peritania e fai mai a journey of 1,000 miles begins with one step avla fu fa sa bole o le journey asi so se malanga e fia maila 1,000 afe maila man tran step with this e me venga skip ko lu morong fo la a ko TV ia fa wo ila ia le porkiko ia e ko ila i numero pusame e mawar kamanga ile ba yasorni e o ko ba so le wa pasi mo pusame fa yo ngai pipi i se melo vai peolosi o ile ai nga le awala ngai fa ko mai le malu e alu ila urori ya ko isa usanga ko so muri me ku fani o ye kur GPS lo mon mel fa ilonga fa ilonga nga le olimpe kar ko loki ya o menga ka pa wa nga me nga ka fio fier mo no fina o pipi yo le me vai ai kalu sanga voi o ele fi faida o pepa e vai anga foi ku ngar fa yo kalu sanga ye ki fiar o já so kasi voi le o le mele feira o le manu rule me e dise mele ka ngoi foi fa di la la ka vai tele ma ko ya vi fong yo ko kingi fa mafia fia a vai lo ele vai nga o me foi le foi yo ka aua ka ku ke fa ali me pa ia nga aua ke vale le wa yalos ele o ko ma fa nga pi o solo le nga lo ni kim nga le sawa ma le tepo kiliva tepo fali wala kiere sengio prepara nga lo ngi sira ko sa nga ba di si sa mo la ko foi me voi ya o le mea la GPS ya ri o le mea nga ya ri esa oi video de fe nga ka sa mo ka mingi lu Facebook como ya just give me my money Woi. Ya nga. Kamarele, makengele. Ya esa uni merefana. Ile tou por kala mel tuli matanga. Ya ile dei fo ya wo le pion tu pe mai il fal tu ya na tasha va elua. Ole sa sia. Le usu ya televiso le va vivia tu mo esa mo fa tali pasi ina wo 2 minuti wa afa nele tu la tonu.
si tayao na o aluane Pafa la la uta avale Na tu uailoa ai o alua e Pafa tali tali la upasi Watu mule pasi le se amanoa O usava li valiloa So solo mai tua Leta si o pasi O fa'afo e mai e la uhani hani hani Le se me wangata Ai lo ufia fia Ina wawa aya o e dia Amata atu nei Paso umalava lo ufa'atali Pasi ile ala Se afatala e tu ile pasi matangata po o se seleni a se fela ukesi se tupe e a ai atamaiti watu mule pasi le se avanoa o usava li valiloa so solo mai tua leta si o pasi o fa'afo e mai e la uhani hani hani Le se me wangata ai lo ufia fia Ina wawa aya o e dia All I hear is Radio Samoa Radio Samoa Radio Samoa Tasilima iwa tolu amo Radio Samoa Tasilima iwa tolu amo Sina na tuli matangau Paapea lawa ita ole whanau Ole atu yo umatua Tuli ita ile a oma Matua awa e te whaau Ona pau ole kuasa Whaatalo whaatale nei tu la o le awa uli Samoa lau whaafafunga anga ia mai se foi o lau mai mo mai po whelava se tu o le ke lope foi lo e mafuta mai ai whaatalo whalo i atu le tuli matangau polo kalame le nei ale whanau i lo o tau pa ia ma lo o tau mamalu te foi nei taimi whaatalo whalo i atu ai foi whaia onga i teine matama onga malava whaatatau i ai foi la matau polo kalame nei ma lo lava i ate o tau le ono sai ile nei aso ma lo fo fa malo losi atono na ya onga nisi yo la lava il falea onga nisi fo yo lo fa longo mai tono ta vale ta mama tina yo la wanga ile fale au nisi la va nga yele ya onga yo la fa longo mai mama futa mai le fale fa lo fa te fa ya onga o fo lo fa te fa ya onga ya te auto man lava Malo le wha malo losi, mana tua la foi, teine matama. Ia, o le tātou polo kalame lava e a mata i le tatalo. Le, ia. File mule le mai lava foi teine matama, wha longo le, ia pe tatalo foi ma oe. A o tatalo wha ia onga, a mata i foi le tātou polo kalame, tātou i fo ma tatalo. Vi ia lava oelo mātou o tua i le nei foi aso fau, ma le nei aso wa e whaau pōpō i aso lo mātou wola. Mātou te whaafetai a lava laua fio o na o lo wanga le lei ia i mātou lau whanau. Whaafetai mō mea ma lava wa e fōa i ina a walo mātou wola i le tino nei. Whaafetai tele lava Yesu Keriso mo le mahalosi. Whaafowina mai i lea aso ma lea aso. Le toa telo i mātou wa mātou au lia le nei aso lea tua mātou te whaafetai e lava ia te oe. Ui lava foi sa maua nisi i mai o le tino. A o le nei watu e whaafoi sia foi le mahalosi ia lea tua ia vi ia lava lo suafa.
Mātou te talo le nei fo i taimi. Mātou te tali tonu. Iai fo i nei tāma mateine. Maua i whaanoanoanga e maise o te tonu fo i ainga. Ia lea tua. Mātou te talo mau mātou whaafetai. Au hao oena e whetalai. Ia e sili lava fo i ona whaamawhana whanaina i lātou o e whaanoanoa. Mātou whaafetai e fo i a te oele nei aso. Whaelonga ina aso whanau o nisi o i mātou o le fuale o lo walofa ia i mātou wa e whao pōpo foi nisi tau sanga i soi fua e maise foi o le ola o lau whanau tawtai lau puipuinga i mea lava foi mea sa iai lau whanau le nei aso ia whawhatai lo mātou atua mātou ta talo le li ie Vea lava nei polo kalame le tua whaile nā māla waa o le fisoa soania i mātou nei i le tapu e ina o ola o nei whana witi mātou te talo whaamanuia i teine matama ma lava wai seisi o mai whaamalo lo la hawa fio wai fo i o whaanoa noa whaamole mole lo mātou atua se eanga le lei whaamawhana whana ia i lātou mātou te talo whaamanuia le ngaluenga tama matina na yo mātou ainga lava o lo ofesoa soani i le tausinga o i mātou le whanau. Mātou te talo e manatua pēr foi. Te ine matama o ngā mātou tua leli ia la mātou polo kalame fesoa soani ia i lātou. Pui ia i lātou. O a foi ni whaafita uli leli ia o fea ngai ma i lātou mātou te talo le tua ia e whaasino ia i lātou le fesoa soani lo mātou tama mātou te talo le nei tu la whamanuia oe ia i mātou lava i ule nei fo i aso i le vi inga o lawa fio no lulawa suafa Yesu Keriso mātou te talo ma wala awa tuai amene Lei teine matama whaamalo ia te outou lava foi toa tele lava o tātou le mawhai ona whaalongo mai ia mata mai foi tātou polo kalame e se loutou le lei whaafetai tele lava o le toa tele foi outou ia o le foi e whaonga whaataitai a tātou wa onga ia e tala noa atu oka le fia whai a onga pe a tala noa nei matama ia potina ai whai maitina Teiloa, se wale leia lea mio si au tama, wa fia fo ia e whaalongolongo atu, ia wa whaataitai, whaile mātou loto mea ai ioi, wa usu le peso le loto mea ai wa ai lele lei a teine matama. Ia a whai wangalo, ia se i o lai se skemi, koe usu tātou peso le loto mea ai, pia whai wangalo ia oea. Ia lelei, a waila i tātou lena whaelunga fo i aso whanau, i le nei aso, ia e fia lava fo i tultul matangau, whaamanatu whaatasi, ia mapati patia whaatasi, le alofa o Yesu Keriso, ia i tātou lava e maise o tau na. Taune matama le ua whaamanato to asa whanau lea so ia whapena foi na i o tātou mātua tua sina ia manu ia tele o tau asa soifua ele nei aso teine matama manu ia tele o tau asa whanau talo sia awane i ngalo foi ia te oe ia ona whaile tala whaafetai i seo tama ma seo tina ia whaafetai o ainga lava wao nisi o tātou o lainu nofo ina i o tātou ainga lainu nofo ia tama matua matina matua ia o lainu nofo isi mauso tina ia po uso tama ia po hailava fo i o seiso o tau ainga ali teine matama ta uala ia te oe whaafetai mea lelei lava o le hanga lava fo i ma le tua le teine ma le tama Samoa ia i loa o na loto whaafetai o anga tau sili nā tātou ia i loa tātou o na ofo atu winga alofa o winga whaaloalo ia e hala i le tali atu whaafetai tele lava ta mamatina whaafetai a mola o keke o kase au le lei o ka tamaiti le toa tele o tau le whaia se whanau le haonga amata o kalemana nai o auto keke ia tele ngaluenga ta mama tinale nai fai e faali ai le alofa ta mama tinai te oi ye mi mita fo tina mata ma ya te oi ai ta tau fo la ya te oi una e loa lelei fa fetai ia ta mama tina e wale tango fie ali teine matama
o ka taungata ia o keke le nei vai taimi ia a o tupena ia o le nai maua mai ngā luenga tamā matina ia ma le fesoasoani uma ana i outou ainga auala nei ngalo ia te oe whaafetai i tangata uma lava o lo o alo lofa ia te outou ai sili sili ai o le isi whaafetai ngā ua misi mai a tātou whaafetai mo le ui, ia e sao ia whaafetai mo mea lofa, ia sao whaafetai mo le keke, whaafetai mo mea lofa, o le isi whaafetai e ta tau lava o na aua fo ina i misi a te outou. O ka paki uma mai, vai le mele le ele tama le si osi sole. Ala au mai si osi whaafetai i le atua mo le ola. Oka paki mai ioi. O si osi, ia wa tama matua o la wa o ngai le a o ngatulanga lua ai ese le fia si osi e whaalongo mai ia mata mai i le polo kalamele nei a tātou ia whaafetai lava si osi mo le wala au mai io i tamaiti awane i ngalo ia te outou whaafetai tama, whaafetai tina, whaafetai a auntie, ma uncle, ma utei umalava. Awane i misi, ona e whaafetai i le atua. Mana tua foi kako ve sili foi ngale la onga susa. Ali teini matama. Waina whaia oe. Waina whaia oe. Le ole atua. Ma ngai o sole vai lawa kau ngalo mai foi. A oailo whaaola teini matama. Ia lele o Yesu ia o Yesu fo ile na o le wo fa pele a teine matama wo fo ile na fa ya onga sili ona lata ya fa ya onga e fia fo fa ya onga tsala noa ya Yesu wa ta ya fa ya onga taime fia fa ya onga ta ya Yesu taime fa no ai fa ya onga e ta fo fa ya onga ya Yesu ai se ona i mawhai tele, ona fesoasoani ma Yesu ia i tātou. Iei fo le taimi wa whaanoa i lava whaia onga. Ia ua whai fo le tatalo whaia onga, tau ia Yesu, whai a Yesu e lofa mai, wa oula ngona lava lo whaanoa noa. Ia pe mai fo i o te whai fo Yesu, whaamole mole lava, whaamalo lo mai ta ita. Ma ai o tau teine matama. E mawhai o na tātou tala noa ia Yesu. O le alalale na whai atu i whai a onga awane i ngalo whaafetai ata mama tinama i latou lava o lo tau sia oe ia o whaafetai fo ilea ia Yesu. Ia mo nei mea lava. Lele ia usu whaakasi mai la i Velta usu mai fo i Samaeli ia vai oi ka lo whaisha whanga o ka se ko a kele ia usu mai mamele o Emi oi ia lele usu whaatasi mai la le peso asa whanau ia manu i oto waso whanau ia manu i oto waso whanau ia manu i oto waso whanau whaamanuia le atua hip hip hooray hip hip hooray ia lele oka semana pati uma teine matama manuia tele lava o te waso soifua tama ia whapena foitina ia manai o tātou tua amatutua whaamalo le fōlau teine matama la eti lea waulia aswhanga oka ia esele le o lea tua whaopopo le isiaso whaopopo ma le isausanga kako ke hoi ko a anga lea onga so anga tātou lea onga tu te lola lea lau tātou tala noa ia onga e ia iso tātou e kuwai nga moe. Li poti mai e tamama tina. E kuwai lava ona moe le po. E fiu fo tina ma tamai fai atu. Taimile nei wa tauna moe. Uia lai ke kangi fo ke manga ke ngofo le TV. Ia manga o le iPad. Mana o fo ena fo nofo le telefoni. A tamai e poti na. Whaalongo le lei mai lava. Teine matama tutulu mata ngau. Tā loa le valu le pō. Ia wata tau o na moe tātou.
fai lelei a o le taimi o le mea ai le fai le afiafi. Leu whaapelo tina. Ia, leu a vela le tatou mea ai. O mai loa se i fai tatou lotu. Wai mua fai le loku. Fai le lotu. Ia, lole na. O na fai le mea ai. Awange misi le taimi le o le mea ai o le afiafi teine matama. E tatau i te oe. Fai atu lo tamamtina. Saulo ai. Ia nga alu le lei loa lea. Fai le lau mea ai, tu ese telefoni, tu ese lava mea ai alu ai, wa ta uala lau mea ai lena, ia mo le malosi o lau tino. Au tātou, ko a kelo le vaenga lenga mo li mau mai ta mama tina i te au fai mai. E fai ako e sawe ai, fai mai e le fia ai. Alai mana o no le telefoni. Ya ho o foi sai me fai atu oi wole, o sai me oi momoe, alu le potu, tapele mo li. Oi, ai kangi fa kai yo. Whalongo le lei mai a o tau tēne matama tutunu tāngau, e le o se a mio le leile na, moiloa, ia e le o se a mio fo ele na, e te tau o na whai e tātou, e mana o mia e tātou, le malo lo le lei, sa uni e lo le ia le mo le isi a sofou, aua, e fiu tina e kau whafangu i le tai au, oka, te alofa la vai atina, a wala fo e nati tina e fi alfa inga luenga, whapena fo i tama, ia po wai lava leo le amo molina o le a onga, tēne matama, wawenga e moe, wa e loa, te le taimi le tu ua tuai oe, ia loa tu whai tau sau tusi, ia whamatala sau whangongo ia tama matina, Tale lima, na iei polo kalame tamaiti na e o atul TV, matamata umaloa, saulo matina whaapele wa vela mea ai, o mai loa, aua lava lane e to e whaalonga tā, wa e loa, o le mele na o lea leina moe umi o tau, o isi fo i sole, e si ia to e tina, wa le aise tai me fufulu ai o mata, ia, e ke alu wako e kokongo la onga amata o lai ke kule moe whape ngei, ia o lai tatau ele i aise, e kasar ke kilo whai a onga i loa oka, ele i fufulua mata o lea li i lea, ia, whaalongo le lei mai lava o tau teine matama, ia e moe le taimi vave tatau aina mo moe, tamaiti, e tatau whalana e hala i lunga le tae au, alu le lei, whai le tū langa fo ile le tau sisi tātou i le tū mama, mai loa, le whaasino te tina, alu le paipa, ia fufulu le leo tātou mata, fufulu ngutu, fufulu nifo, mai loa, ko kele whaioko, o kule a onga sole le fufulu nga ngifo, le lei manatua, ki le paipa, ea manatua fo i whai le lei a le kulimi fulu nifo, tu ulunga lau pulumu, ia ki le paipa, pupule le ngutu se tu lau lava fo i, ia nei mātua whaafonga mai, ki le paipa, ia pupua i o ngutu, whiang, ia ona palasi lola, ia leo le pulumu, ko angai fufulu nifo teine matama, to a tele tātou, ua oso o le fōma i ngifo, ua tinga le nifo, ua tangi ua fula le ngifo, talu, e leo tō anga tātou e tau sisi i le tū mama, mantua teine matama, te taua na mama le lei i tātou, ia masauni le lei, ofu mama, felesi uma fōlinga, alu lo lea o ngā ai lai ke aluaku oka se felesi o lo mawhau, ia, o le tūlanga na, whai le lei au vaenga umana o le tae au, ia, whai lo le malekile wa umang sa haungi tamapu tina, tātou, to a telefoina i tamam tina o atu lea o ngā whamai, Mali alo loko. Le wa mai le mea ai le mai tai le e musu ai le fale. Teine matama whaanongo le lei mai. Whai atu lo tina matama. Ia saulo mai ngofela le whaile inu le puti. Inu lau mai lo lea. Mantua. Ne malu lu le aso. Ia inu lau mai lo le wa mawhana. Vai ma lau whalawa le wa umana whaapa au mai e tama. Ia po tina lo wa mangai a mai le siamu oka. O le pata. Whalongo whaonga le lei. Tātou, ko a kele fo inise tātou, e mumusu. Whanong le lei mai lava e teilua, o le to a tele ia o isi tamaiti le lalo langi. Feo, ki le fia, aise whalawa. Io matua talo lava nai tamaiti na, ka fia e se whalawa, oka, ka fia ingo e se mailo. Ai le o mawhai o na maua, O oela le te whaafonga mai teine matama, whaonga tatau, o le ti ngā ina le nao ta mamatina, le e usu ai le ngā luenga, ki ngā le malulu,
O lava ta mama tina manai o tātou ainga e whainga luenga ina ia maua le tupe lea e tausi ai tātou whaatino ai mana onga o tātou whaalongo mai teina matama whai le leila le mea ai wha o ngata tau le mea ai awale kia ia mea ai a whai atu tina ai le whale whai ia no foi lalo whai le leila mea ai le tai au kia waku le aonga oka ma losi le leilo ma whau e tā ua lava lau tō anga whai lau mea ai le whai atu tina le whale whai ia nga e alu le oka le mana ia la fua umanta pena tina ia lau vai ainga le awa uli ma lau fuala au aina ai le maa ia ai awa whainga i ngalo le whang vai Wai loa teina matama, tu malava ia e tausi ai le ola lau le leo tātou, mau ai le maa losi lau tino, maa losi ma lau maa fau, alu waku lai o oka, whaatatala le lei matalinga, ola lale maa ngaia, whaalongo le lei ia whaia onga, e lisi aso whaalongo to whaia onga, lisi whaia onga, lisi teine. O wheo ia iau talinga. Iyo e oka wa sau foi la ia le teino sieni le aonga fa me fa aonga le ai ma se fa longo sieni wa ngalo talinga so le teina matama fa longo e alu le aonga o le taua le na o tatou talinga fa longo le le ai ia fa aonga ia ma fai usitai fa tonunga o lai fa ia tui fa aonga ia te oi Lelei, alula oi la onga usitai. Ola il fale. Ia usitai fo ia ta mama tina. Usitai il fale onga. Ai sau le fale fa ia so ia ta mama tina. Lelei, wai lo taini matama. Ke maua mai lo le poti mai ia ta mama tina. Watu lo faya onga so elele oi ile onga wailoa elele le natu langa ya lo faya ta mama tina fa ali lo alofa ilo usi tai ma fa alongo wailoa ya fa alongo lele ole onga le na yo tatu talinga na au mai le atua ina ya fa alongo lele ai tatu ia teine matama ia au nisi fo ia tato wo ele mafai ona langona iai fo ia lato nga yo inga mafai ai ona tala noa lato tala noa matama matina ia teine matama au ala te popole fa nga tatau talinga o ele na ia male leilo fa alongo fa nga le leio talinga teime o tato mea ai le lawa amai nei lau mea ai Tātou tono a onga amata. E whaile leile lotu o le mea ai lea ea. Talo siala ia a oto a anga fo I oto. E whaile lotu le nai le whale. Pea hao le taime whai e lau mea ai. Mana tua, tātou polo kalame. Ia e tala noa, ia wā meo. E tala noa I lau tū. Ia o awanga e whai e loa hai foi. Ia o tātou o teine matama Samoa. Ai fe soswani foi atu whai a onga mele polo kalame. E whaasino sino mawha natu tātou I le tātou o langa I tū ia mahanga wha kerisiano wakula le mea ai e le wakuloa alu I le akoa ia e manatua le lei o le atua na au maia uma ngei mea uma ia o le atua na au maia uma le atua na whaia tamama tina ia o le atua foi na saunia le ngaluenga le lei mo tamama tina le atua e foa I le tupele na Tau sei oi, whai akawle mea ai, whai le mea ai, o le ngaluenga, oe malau matafa I oi teine matama, o le whai o lau lotu, wha awhetai I le atua. Ko ke lo, ko ka meki e maile makua o ngā mata, o ka lo mimika, wai loa tamaiti nei, whai le tatalo mea ai, e loa whai tamaiti, usu le pese o mea ai, o le pese foi na, I o le isi pese ngā sa, usu foi e whai a o ngā, ia so ala a o la ititi whai a o ngā pe o tau, ia, Mana tua la a whaila wangalo. La le pese o mea aile masani la wana usu. He o whaila o ngā susa. Wha longo whaia o ngā la fui e usu le taime ai e tamai te la o ngā sa. O la le pese. Ba aile maa ngai e se melo ke le leia Ishmael la fui wala au mai. Whai mai. Mali e pule. Ia usu whatasi mai tolu. Wha. Mali e pule le tama ua mato mauai mea lele o e ama to fia I ai
a o tu mau le ola nei amene. Ia o isi o tātou e uma lo le pese. Ia whai lo le tatalo a whaafetai Yesu. Ui vai le leo ke kele ka ile lei foa i mai mea ai e tausi ai mātou le whanau whaapa ia whaamanuia ona o lo suafa Yesu. Amen. Va ai la o tau teine matama. Fa alongo a fai foi lai le fai o te talo le le fale. Ia e fai atina se koe ki mele le por kalame na fai a unga se ito au mai le te talo na fa ta ia unga fai le fale. Wai loa teine matama i o e toa anga la o tau fai le lotu o le tape nanga a toa le na o le o langa o tātou teine matama mai le kaimile ngela i kiki e kako a ia o iai fo inisi o tau, o le nā fo iai lava la o tau te talo e whai le taimi o mea ai, aua la le ngalo, a whai tutono le aonga, whai fo i tutono le fale, whai tamamtina, ia whaafetai lava mo le mea ai, a le la whai au le tatalo, o kanga mai le mi mika tamamatina, eselo watamai, eselo teine lei malo tama le lei, ia o whaamanatu umana o le tātou polo kalame ia aua ne ingalo ia te outou whaamasani ai e whaamasani a koe le taimile nei te la i titi o ka e te matua e a vea oe ma whaata i ta inga i nisi ta maiti lava o le ava ai atu ia te oe ia ai o le tape na hina le nā oe teine matama Samoa le tātou polo kalame le nei o le tulutuli matangau ia al fa ngala na tātou pol kalame ile nei fo ia wa uli tātou to e feilo i fo i atai au ile alofa maleanga le le tātou wo fa apele o Yesu al taimile nei alofa tele atu fa ia onga mo auto uma lava to fa ia seifua Radio Samoa. Talofa o tala mai Australia le Radio Samoa. O sauni le whainga malo Australia whaalauloa se isia lato mea whainga ruenga fau po se tool o le amawhaia i pisinisi o na whaamaonia IDs o tangata e whaonga ai se QR code e tui nāne mai le malo. O le system leo o whaingoa o le Trust Exchange po le TEX o le a koneti sa o anga i le MyGov Wallet po se digital ID o le a le mana o miai le tautu ina toni pepa e whaamaonia ai. Pai mai o QR code se mawhai fo ina whaonga mō tālo sanga mo ni awanofa ngā ruenga o le whai ni booking se whare tani mano po le ulu whare fo i se papu po se kalapu. O whai roa se teimi o le so le a fora si ai e le minsta o unanga whare malo o Bill Shorten lea au unanga fau. E na le lua tau sanga o se tamaititi ro tinga ina le whare mai le mai o le whare lawa tau ta avale le Blue Mountains i le pōna pōwha mai e tolu ta avale na awhia ai. Wala wanef so swani whaapawave le Great Western Highway i Blackheath po le tau le fitu le fiafi mai talton wino le semi-trailer ma se taavale le Subaru na feto ai ma so atuai e le loli ma le isi taavale le Toyota Corolla. Ni putia le alata iwa o ave taavale le Subaru ma le Toyota na o mia te tono o taavale ma la vea i munmuriane leo ma tong fitia foi le ave taavale le Subaru e luasu fitu tausanga a vea tu le wharamai a o lana pasese la o le tamaititi lua tausanga na tong fitia i manuanga ilo na ulu ma ave atuai le wharamai e tinga ina. Lea whato atu te tala i le taiwana leilale a wala na tupuai le whaalawe ma lo o wha au wausus. Enga. O le sa mo moma palemia o Stadio Scott Morrison, o fuafua o le isi lea mori mau le whaamsinonga, i le mataupu le wao le whaipule o Linda Reynolds, ma le tamaitai o Brittany Higgins, o se mataupu e whaatitau i morianga o tau whaaleanga. O lo su pe avei le tula fono Reynolds, le tamaitai o Higgins, e ni whamtalanga sa whaia le social media, e talitonu le whaipule ua whaaleanga i nailo na ingoa.
O Morrison lau fofua tula i le so i whamsinonga lea o se mori mau e whaatitau i whamtalanga sa whai atu le whaipule i a teia whaatitau le mata upu na whataua ina i le whai au ni winga mata ngā whai whamalosi i le tamaitai lea o Brittany Hitkins. Wa mai tawina le maualunga lau whai o tangata mātutua i New South Wales o lo i le whale pui pui e whaatadia i whamsinonga e whaatatau i mōdianga tau sāwanga i a inga. Whai mai le Nine News wa maualunga lau whai o tangata i olo tau fia i whare pui pui New South Wales o no mōdianga sāwanga i a inga ma o si itia le luasfu whapasene tanu mai te sema lua afe luasfu tolu. Whai mai o si dia nei ma le afe walu se lau tangata mātutua olo tau fia o no i tu ai ngā mōdianga whapea wa mori mau foi pulenga o whale pui pui o le tu ai ngā mōdianga lava lea wa mai tawina foi i isi whale pui pui o lo o si itia ai foi. E le ngata i lewa mai tawina, le si itia le 5% o le au whai o pānga tāi whare pui pui. Tanu mai uni o le tausanga na tenei. O le toatele o i lātou o lo whea ngai mai a mōrianga, o lo whaatatari pēr, i aso e tutura iai le whaamasinonga, e tali ai i o lātou mōrianga. Ma le tana muli, e iei lewa tāwale lo su e nei e leo leo, e o maire te minei na ua so ato e lana tāwale, se isi tāwale sā paka i le ala tele, so ai ma le fale se ainga i Illawong, ma se atua i malisi tāwale i se vaenga maualunga o le cliff i lea wha i tu i Sauteo-Sini i le pōna pō. Wari putia mai le 7 News, na tamu whai atu leo leo e tā ofi le tāwale o le Ford Ranger, lanu efu, sa wheta ua ina le sawa ane i Alfords Point Road i Menai, po le tea le afole se fururua i le waweao. E le i tuwane le tāwale, ma whai ai roma tūringa ma leo leo anga i Illawong. Na whato atu le tāwale na o so atu ai ma tāwale sa whaapaka le ala tele, so atu ai ma le whale tāwale a se ainga, ma whaale tonu atu ai ma le isi tāwale sa iai i lea taimi. Na sola ese le ave tāwale, a na ola na pase se lua su lima tausanga na pu e ai leo leo, ia maolo o wha wau pēr su e su enga leo leo, ma sa i dia fo inise si la fia ni whamtaranga le ave tāwale o lo sola ese, fia maua vave ma whaia iai ni mōnianga. Tala ia le Radio Samoa mai Australia. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. Le dawa whaafonga le turu i tala mai Australia whaaftinga tulu whatua ia Miriama lala toa po mare mo a tātou tala. E ole dik fo i vaenga o le whiawhidei o le aso lua aso sfutolu. O le rima sino au kuso lua fe lua whaan talia le tātou sota inga masani. Ma le fionga ia lilu mai awa mai na vai le sui le Radio Samoa ngā lue mai i te tonu o Samoa. Oh
lava o te tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tesi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
Vianga Bahia, tofa meke ma DJ J wile rivaenga o le fiafi. O meile peseda mia moa ia fasa moa ia o la upele ea. Po ofia ea oi. Tofi fa loko so le oi. Ala me kia kai risa. Ala me kia soi ia ri. Oi. Ah? Esa ola kolang fe upi mama tua isa esa oi pe kilo ya ali meu ngalo sao ai toi fa tala fa tu le vanga le via file mai mo mo fa funga ngale tu fa malulu atu ia pe fa ma fa na tu foi pe fe ne te malulu ina le via yo no wale ma fa yo fa wa wina le tanto so inga ma le fianga ya li lo ma ya va bina vai le via violenza lua ono ni si tu ngia le ma alo fia tu li ta mai le te ole fa le via le stofio le ding fo ya so ola va pele ona tomo fa ya ina ia mo pe ia le tanto so inga wala vale longo po ye yo lo tu pa ia ya ma lo o tu ma malu me lo tupu me le an tupu Manisio vai ngai ono tule mai e to tonu olo tanto o tono ui Samoa. Ia ele me fai la von fa on the town fie na le tanto o nang o lo fa o pele to tua ala radio Samoa tasi lima i tolu amo. Ia e pe ona masinia i mai le aso ngafua se ia ulia ia le aso for rail. Ia antoi famila stona i risa. E moni na sia manu. Ia Antonio to Moses tanto of no stofi. Ia mal fionga ia lilo mai. Ia mtatu fa along atu fa fonga tun malu tanto tunu itu langa ba report wo to ia tanto tunu ina Samoa. Fa ila vasina mtau tia. Ia tele lava beolo tupuina tanto tunu. Ia le tele lava i mea nai mea lelei, nai mea fia ia ba nai mea feanga le tate ono pole isi taimi tate pole fo isi taimi i mea lo tupu ina le tate wa tunu ai se i o la stofi pe aulia le lofo maleanga leo le tua ia ona fafunga tu le malu tate wa tunu ia ni reporti fo i mai le fiunga ia lunu mai ai uchifa malo antu ia i tate umalava ia a fa unafa to a futa mai le tate por klamle nei ia le te mafuta mai le tate por klambe o le mana vanga benga o le lava fa nga solo na mata mai le tale lua ia se aulia fo le tale ono la fia na nei ia lo toko ona fa te vale ni isa ko mal to fa ia se manu ia masta te mafuta ngai lunga le tate por klambe se manu le
tala noanga i se taimi o sola. I le tūlanga po le matau pufu i nei o ngaruenga. Mono malu le tātou tunu o le peona e sau noa le na se reporti fo i traffic lights. I mei o Benefiti. Mei o Benefiti. Ia, mato i te lea le suinga le lai i Benefiti seuma. Sa o le ia li sa. Mi se a fo i le pea fo i o na wa fia tau sanga o na hain te ilunga o le Benefiti. Ai te leo ma. E reo i se ma fua anga tatau. E alanga tatau wai o na e no fono i pe ina i le Benefiti. Ia wa le upu le Benefiti li isa ko. E pi o se me voi le maua e oi. Pea ka kukala ngoa i le whaabinga ino le upo le Benefiti. O le alo na o ngā iante oi. O lo na o ngā. Ia e maua anto le soswani tau tupe. Ia o li siu taimi. Ia o na maua anto ai masina pepa tala o loa foile. Pea whaila wo montu ale ai lava se le ni foile le whaasoa. Au te fia tu na antu tanto whaamaunga ia mai le ofisa whaamaunga a New Zealand i sa aku. O lea fato a whaia le update i le vai aso na se ima vai antonila so fitu au kuso lua a whelua wha. O lea la e mai ei, mai le kuata le fato a umantu o le nei a tausanga. Ia o le tanto unemployment rate, wha tesi ma le ono pasene. Ia silpo le ale wingo le damia. O le mai a whamaumonga, o le uto e alu lunga le whaidu mera o tangata li isa aku. Ua le aini a la tō ngā ruenga. O aina tangata. Ia mantua o lena tele ia wha manolo. Mantua na o le to i se TV to. Na o le staff.co.nz. Ia po o le upenga tawha ilangi ala staff. Na ila to te awinatu. Ia telefona e pe o na awinatu i le tau leo no i le fiafilonga o le TV tolu. Mantua le TV tolu lewa o mia e le channel fo le America. O le Discovery Channel America. O le me fo na wa eva ai. Le te leo mau por kala mena ruan tulunga le channel na. Ia ka ko ngo fingi silanga o ka Amerika ia sa wai lunga i le channel na. Ole le masina le fama ni ai tatu. Ia le. Tatu reporting. Vanson teni le sofitu. O le masina ni o kuso. So fantasy ma le ono paseni. O le ale ngā whaingo mela, whai mai. O le taimile nei, po le kuata le alona luafta ama vai atu. Ua si iti antua i lunga le whainu mea o tangata wale ini ala antunga aluenga. Ise ile se lau wha se fuluma le toru wathi. Fio? Se lau wha se fuluma le toru wathi. Ia pe a fuana ia ile fia fuka ko population nem whenga aluenga. Masalo pe 5 miliona montup. Ia wai whaiasko ke leo pepe langa le maru rūroi tau nei risa. Ora ngā whangare mengi o le maru rūe makuanga o si ei me ia o pepe. Ina ia whato tele ei ia leo whainga o ainga. Ina ia mantu eifu. Sosoani ia o lua le tamama tina o le ainga. Eo, mau eni o tanto toi wha tele lea mea o le Benefiti. Da o le se lau fast food toru wafele o tangatali sa ola si kile o ngā whaingu mela. Ia, maratua. O le whinga malo tuwha tasila le National o le New Zealand First ma le Act. Tele suinga ia na la tau whainga. Whaasonga se le ni mai le tele o matanga alwenga le malo. Ia pe ona tau tele ile au wha malo lo. Le wālua ilunga le whainu mera le. Ia o lava i pisi nisi tu maoti. Pe ona ia le TV tonu. Ia le whaina ia ma le TV tasi. Ia ma le tele o isi pisi nisi tono ni. O isi pisi nisi risa. Ia. Ka ise lau mon kupu kausanga talu o na whaatuina. Al tausanga ni. Wa tele na taha puni puni umana pisi nisi. Ia ona o le tele o le wha le tono le tamau ainga o New Zealand. E pe ona iai. Talu mai lava le vai tau le COVID. E o mai le teimile nei. O lea lava i tau recover. Ia le tantou economy. Po le tamau ainga fo i lele o New Zealand. Ia. Ai whai o ngai makua lava te le lau whaaso. O e larga ka milion ia re iei risa. Ia. Moni lava siaman. So, ola. Wha te sima le tasi miliona. Ia le population. Le tō telo tangata e mawhai ona. Pui, pia 5 miliona. Pina sono. Ai to afe se lau fa tolu afe. Tangata sa ilianga benga temi. O le si vaenga tonu sila i pe fa pe fo ile. Ai mi se anta tau tangata Pasifika. Lango tau tangata Pasifika. E ka ki fia fa nga yo tatu tamtama lima mo tanto mafufa. E nga osi e olo. O tatu e cerca ko kalengia risa.
E pe von tala noa yana leila. E le fa pe foi le te moe e ala mai lunga ki e fa mo bo. Wai lau se lau kana le o pi mai lo lima foi le nga sa le angi rua mai. Io e le ai ma se me fa pe nai tupu. Pe a fai e te le tu i lunga. Mai alu te sa ili. Mali. Ma nga ia lau fa te inga foi le ne fa me ana leila li sa ako. Le alu e foi le fa spepa. Mali. Le anga le antunu le nei li sa ako. Ia po le lau experience i fea. Ai a le kau kala kura fa spepa. Ia e makua e fi e ke fiu e ke fiu. Le anga le antunu o tu la fono. Mali. Ai ma tu foi lau. E wani tau fia ina no la fina. Fa te inga. A fai o e le leisa ua foi le ngole mea. Ngau sia le au ni mea tau lima. E ke lore vai gaming e risa ako. So o skoinga o loa ma faina fa tau online. So o se tu ainga o loa. Ua ma fai ona fa tau. I lunga o meni o penga ta fa ilang. Ya, go ola vai tanto o loa ngau si mai na o samo. So le o ka vai la le wa fai foi le si vai ngala yo. Fai mai e si tanga to isi turu. A le la vango fongo ka ko le yil to mai manga va. Mali era vasema. O lo no winga. E te tau ona e fesili. Wa le mea ngai a ka kouri sako. Ko hafa ama ngai a e fesili. E musu foi le lengi ki wa saule kari e le marie. Ai reilo. O le kari nga. E koe fa kupo mangaku ia ke oi. Ma toi antili na tauna e alu tau. Si fei menga le menga kau fei mei. Se wano e moni lava le. Moni sa o lela usang nuanga. Se I tangata Pasifika. Ia te ula vai malo ulo I tangata Samu. Ole mātu wa I tale ni o tangata Samu. Ia a tono a faila o tangata Samu o te iloa fo mo to I tale ni o tangata o Tonga. O Fiji, o Cook Island. Tangata umat Pasifika mātu I tele lava tale ni o I la tau. Pau lava mea seu. Ole vaspepa. O le mele I taimi nei I nei tangata Pasifika o whaafinga le suenga le pepa. O tala sa o lava siu. O tangata Pasifika. Tasi lava lo whaasinonga iei le whainga o le job. E po ringa luinga. Pick up sa oa. Mau o le. O whainga nao tātou ia o tātou maasangi an mele o le. Ngā le whaasinga o kua whainga whailo. O lalulangi po le vai taimilo I le tātou taimini. Mato I tāua whaspip. Ia a whaila o le tūlanga la naui. A whai tātou te maasani nai sa moali. O le swinga o le olanga. Adaptations. O le adapt. Ma fai te le fui ona tātou adapt. I le vai taimil nei. Fui anga le a fai o tauna su il whaspepa. A me le adapt ai lo. Whao ngā tātou skills I o le adapt. I tātou sui fuanga nei sa. Te walu vui se sisu e se adapt ai whawhanga. I le o le adapt ngā le vai a kua. Wai e vai a kua lori me whape. Ui. Ia su e mene me whanga maa. E leo le ngā, I wai le ka ua ki le mele o le alu I le a o ngā risa. Ia wai e sui whainga. E tū maulawa le whaavai. O le vai teimile nei. I le sawa teknolosi whaanei o na pō. Se o te vai antu o oea I lo vai. E te tauma whai e ngā osi se o loa pe whaatau antu ia au nanga. Wa le sina me ia tanto. Pi look down voi le ka kōranga ruenga leo kiringi. Ai fika iei ai se fulu ni fale te whai ei sau kirini I se afi. Ia ngai ka ngole whakaikainga. A whape se lau tāla. I le fale tasi. Pole pisini se tasi. Ai fitu fale. Ai se fulu fale te fulu ai le po. E fia la lau tupe maua. A fetala. Ai kasi le po. Ai kasi le po. Ua lava makoe. A pea la se fulu I le fitu aso la vaiaso. Ua fia la. Fiku afi. Eo. Ia ngai ka ngola ia lea ve ese le GST. Sfuru 5%. Ia ona e tango lea ve ese ia le tutongi fo ile le o tangata whengarua. Fia la lau kupenga koe. Pe o tuele 5. 5 e poli. Ai le va pe fo le halu umai. Ia mau tupena. I mo meo chemicals e whairikiring. Ia, ole na. Ai le anga o le mafofo tatu si le ngai parpala. Le ngai parpala. Vai.
o laua umanga ngā ngau sia kanga ka popoko. Mo me fui o kokingi lima. Ele lima se lau ka la ka ua pusa kokingi lima. Ioi, ai o tātou lawa ia. O lea lenga pungi kia ka kou. O le winga lau tala. A whai o ngai le leisau whai pai. Whai tika inga. A whai o ngai le leisau whai pai. Ka ngai whangi au pai. Ngai furi runga le Facebook e whai rau whai ngai whakau ngāpat. A whai le leisau whai keki. Ka ngai whai. A whai le leisau whai sikongi. Ka ngai whai. E muli ange a la wiloa antu ili topi tono. Ai ave oi mea whai ko e kalisi. A ia e mautino. Ioi. O le me mo muale tauna e mautino ai lau. Au nanga nai tau whai. Ia lele. Aua e ke pase e le whenga o le mea. Aua e anu wantu. Ai toi whoro mei tō maratana. Po le ale tō e ngā au nanga e te whaia. Po le ale o loa e te ngā o siari i sako. Mani. Ia e whaia. E pira wa oele la whaonga ina. Aua o le tangata mua e taunga. Ngā whaia le whai ki o ngā lau au nanga le tau whai. Oe? Oe ka kaunga whai. Awa, o la utana le whai ri sa aku. A whai o te fia ia i le mele o ke kofo ko ngeia. O longa winga kau whelanga fia ia i se stangata. Ai a wha pe o te tofo hantu, pe wha ngā inga se tautua po se aunang. Ai o ke le fia ia. Na unofo le mau wape. Pe fia langangaka. Ele o fia ia. I lea o loa po o lea fui to i ngā aunang. Koi fo. Ma le se mo. Ia vako e nei manatu ia po nei suggestions fo ia mo malu tato atu o ro fa fonga mai mafutam. Sina so swani atu ia tato. E se fo il manai o le o lau sau no mai tato ia lo fai keke. Fai pai. A fai o lo ia fo initial tato o lo e fia me o decorations. Po le teu fale. Al me le tu fantasi lo tato team. Fai se team fai anga leo e teu fai puiponga. Fai le keki. Tu fatasi. Saudu tupe, vai tupe. Maua ma ko square umai a tātou. Le tātou team le tu fatasi. Eo e fai le package nei. Ole teu winga o le fai puiponga. Po le teu winga o le maliu. Teu winga o le as whanau. Fa moe fa pena. Fai le keki po le catering. Le leise kuka. Tu fatasi umai meana. Pea fai e te musu e te alu na oe. Ma nei a fwoi le tu whātasi ma nei o wopo nei a inga fwoi. E le lei fwoi pe fwoi ni lātou la a tāleni po lātou man malama i mea whapene a se. E te lona me toi whai i nei a tātou Lisa. E ke lona ma fwa. Le. Koe whai i ngā kākou i o kākou wa ia ma whauwhunga. Mena leina whai ngā tāo na a mantani me whapea. La ngā laua whai mai. Mantua le tau whai atu whai le kou vahenga. Se lo ke ma whauwhau. Ai awangi loa e pai mala fai. O leo ke kau ma fofo. E kau fai sa meanga le ke ungo fai. Io e long kala i loa la fai fai. Wanga fianga i loa i ke useme. O ingiau me ke wenga. Ai, so se mea ke kau ma fai e fai. O le me mua tauna e fai. O le upu fai peritan i ali i sako. O le research. Io e ke alu e ke su e sue. Po o mo o mia le na au nanga. Pe o mo o mia e tangata le na o loa. Ai o lesi vesilita wai tuan to le mele. O le are mafu anga ya le ina te tauna o mai tangata ya ante oe. E wha tau to le na o loa. Mali. O le a le mafu anga e te tau ina o mai tangata. E wha o ngā lau tautua. Ma lau au o nanga. Ia, o le whatita ingala ta mai ali sa. Tanto wala leo le radio Samoa. Ai fia su e sa o nanga Samoa. O feke vidia. O le radio sa. Ioi. E uia e leo kākou se call center. Ia e langa o le tautua na le radio Samoa. O i le tele na nga i mai. Ia le tele o tautua ma o nanga pa pisinisi. E wha ala wiloa i le lantu tautua. Ioi. A e fia i lola se ngumela. Ia ki vidi sa o mea i le tanto wala leo. Ai o le mepi to sili nana ta wali isa ako momu. Alo e whailau susu e ngā pomo mi e tangantala na au nanga. A whai o le tau whale. Ka ngore whaikau, e whiangi au, keu whalele a kā koule iei tātou a ia Pasifika. Ia, o le ale koe ngā kau, ia wale sina mea risa. O le tau. Po le a, o le si kai mea kā kou. E kuse ki ngā whai a ko fwoi lele, o le mea la e aranga kaunka o ngai lele. Ai whamai, oi lea,
Le ai. Yo, la fa menga me le ka ngo fi tu tala sa. Soni. Mali. Mana tu. O le tau ma fainga o meni o loa malingo o company lisa. Ele va pe a makangi e makwala wiloa ka ya. Ele ai. E hau tau sanga o tau build. Ia le ingo. Wa le menta o le su e il va le risa. O e kau lol me le kau su e tangata. Ia. O le. Le, te lo ilo. O le trust. Be fa tua ina. Ia lau tau tua. Malau au nanga. E tangata. Mali. Wai kere, whakiko inga la risa ko. Va pe o lo ke fa kongi. Yoi. O lo ke fa ko wa ko le askuri mi kasi da ko fo ai pai. O rongo winga o kanaka. Soli. Se vai pe mo inga me. Se ka ko wo ala whakaika. Ia o mau ki ngora. O le askuri mi no ke fa ka wa. Kasi anu ka fo e pai. Awa nga le misi ar pai. Ko e pulo ila ka askuri mi no ka le winga o le fanteta inga le avantu. Ona o le vai tau le mo tanto yeine. E laki vo le ni vai tau li sako. Ua faingo fie mea uma le tele o mea. Ona o le teknolosi fa ni ona po. O sola. O ka se fenga ka. Ia o ngai konga ka. Na o lung ale o lung o le litio. O lung o le nusi pepa. Ia po o lung o le TV. Ia e fa solo fa pengar fenga le mea. E kau fio lolo le tau o le newspaper, fio lolo le tau o le leitio, o le kau pe fia lurunga le TV e fai ingi au whasalau, o le kau o le kakapila fau, wa fau le. O le nasi. Eyo. Ta toi fo i mai ai toi mei o le sui e ma le fasili. O le tau o fo i le nā pe o ne sau no lo fasili. O se te ta inga lata mai a lo te mafofau e asiu. O lo mafofau e tu lelo musika. Lo te mafofau e tu lelo musika mo fa pene fa fea na maua lo tu pen me le musika. E te alu e te fisili solo. Fisili tangata e te iloa e yeila to man malama. A vai o le e te iloa sesi e pe te sila fia sesi. A vai o e se tangata e le fia tu le fo ilo musika. Ma fau o ini tangata sa mo le fai musika le taimi. To tele. To a tele o alo le tanto, alma whanau le tanto atunu. O lo o iei i la tau ta le ni le musika. O lo o mau fo ea i la tau tupe me le musika. Sue. Fesili, fa fena maulu tupe me musika. Iyo, au te mana tua so la li sa aku. Tu sa le vai tau le tau sanga iwa ngai le luafi. Ke reo po e so i fuang e ngaka idea. Idea o ngana ngaka. O le vai taimile da. O le nawa ta walu i lano le maketi o le mele ta o le kaseti. Ia wa o me sa fai asola. Ia o kaseti. E fia la se pese i lungo le tio li isa ko. O lau me fai. Ngā lau wha longo kua le waka ukala Amerika ka wha sala lau. O ka ko pese re le la ka. Avale o minga record. Ia ngā e kom whaile ke viri ei. Eri. E wha moleri pen mamai. O weke ka ukala mai pia o pese. Awe ke kau kala mai pia umar pese sei umar liar pese a wafu o le ki nga ngawe ke via mo le pese ya o saula le tau mo wantu ia le afo ia le kaseti le na vai tau ai saulo i lunga ma le meka o le mini disc na mua mai le mini disc ngai lo le CD o le mini disc ia po le disc ngai le titi antu i lo le CD sa ma fai ona tu i to tonu pese e pe ia se iPod e le mini disc la e tauna tu tonu ele me o le player sa e pe u marka ko Walkman voile e po le CD player le ma fai ona e fa longo ya un no fomo ma fo tu il swinga nana sa ma na ia foi le wa fai ngo fie ngalo kango ile kaseti mai le kaseti anga le CD fai ngo fie nga lo manga o le pese longa lua o mile lua sa o le pese ai foi la le lape o le menga o CD di sa o e kau le lape o le menga o CD o le scratch o sa leva mai sa oni ai sa o le pese mai tu va ai le ingo sia le DJ e kaminga o lona fa le tonu le da e ma fai ona matafi
be ma o sia le mele o le CD. Ia, a makalonga saulo I kua ma le me voi lele o le USB. O le flash drive. Ia, le ko kele ala wari inga sa whenga luenga le Central Bank ia sola. E o wha ngā le internet le Central Bank. Oi lele oi, download ai ala ko aka. E le ko ngia la ko se data. E oi, download ai mana ko pese. E wha mai o mea ia o ngā ia le ofisa. Ko kere ro ringa le oi ngai. E oi. Wari ia ringa kaunga kāi ngi le kau le internet i sa mo. Ai, o le winga o lau tala. E tu maua wha vai. E sui whainga. Ia o le ting milani. Wa aila ia I le whainga o fia le mele wai. Ua tau le alu le tama pese. E wha tau sana sidi. Wa o mea ngai aso la risa. Usa le wha ia rewa out mai I le Vision Recording Studio roka ko CD forwa. Mai wha kau. Io e. Ai ke o mai le whare o le si ainga wha mai. Se bird mask ka ko pinga. Io e. O mai se whai mai asa ka ko pinga. O ka ko. I re fia ka ko fa le ku pe ia. Pa wala me manga ka ko le me mo fu. Io. Ia ai o le vai taimileni. Ia nga fa ve kai teknologia wa mafai. Ona share the revenue. Wa mafai. Ona whaingo fia na maua e o tautanga ta pepesi. Ia le tūlanga voi le lo le seile. Mai lau pese le sa kusia e o e mawhakua e oi. Ia o voi mea ia o pese voi ia o kawa arizako. Ia, e moni la vasi umat. Ia, wai, I peo ne saun. Kusa o aso la e whaatau CD, whaatau records, whaatau albums. O le taimini. O whaatau ngal mene o tau o streams. Po lau whaingo o taimi e tā e lau pesi. Po taimi e play e lau pesi. O le winga o lo whamatalanga po le saunuanga voi a seuman. Le manu le tātua tunu. Whianga le a fai o le whainga na I asola. Ma fau lo I le mea fau taimi nei. Ma toi te le lava swing. O lo tu mau per wha vai. A lo o te tau wana te le statou malmalama mama tātou ma fau o tuilum. E wha whea lau na whaanga le na whaise swinga. Ele nga te swinga seo man. O tau whaina ma fau le tātou atunu. E wha whea fu I lau na ese mai lau pisinisi mat pisinisi le tangata nei. Whanga le I tau. Ai le ngata I tau o services. O mea e te ofa atu I lau tau tua. I lau au nanga. O le tūlanga nei. Ia wā angako ongi o Tararisa. E fia. E le tele nei tātou pisinisi sa moala I o tara. Me kau whale inga. E ngara kasi alo skipu mai fafo. E alo aku. Ola. O le umukalo. O le sakakalo. O le sakafai. O le mamo e kau. Ai ki kiro ku kua o ile whaia mi mea ainga. Oi, ia ngā o ngai kako uso hui e mai o iasi. E koe mei mai whakore whaleoloa ngā koe ruaku I lisi whaleoloa. O le menu wanga e kasi. Ai ki kiro ku anka lai whaia. O wanga mai wherisa. Mai ikia. Aole ngofu kako. E le ei masisio kako e whaavale le kuka. E o le uinga o lau tala voile. Na o leo tātou. Au mai ia whaantau ia au nangara. A le ngofu kako. E rinka mai recipe ia kako risa. Li siu. E mawhaina amantala I titi voile. Amanta. Ia whaakauanga I ko ofisa whingalwe. Ia wai umalo I ngā. Arua kulo le whale raka whape. Soli. O le maanga I o ai ngā siro makuara e whai. E wakua I makoa so kongi vai. Wa ngā pau fui anga le aso ka winga ave o mea ai ko ofisa. Ioi, a walawangi ave sisa. Ave sa o ai le aso marakaini. E ke I loa e mau ai le pei. Wa o kako. Ia e whai furkala foi le. Ea, I kungi o kai au. E ngōwing. E o mea le aso koru o mi. Marakau sanga o a pipa. O sio ngā pō ngā o kako. E whawe ke le sau whamai. Soli maanga ia. Se usau la kai au kongi. Ai maanga ia lo sau le sopi. Nga uma vek. Tau. Ale ai sau cashinga. Ka o sa o le iti.
Awa ale fai va penga. E o kaya. Ai lu fai o ko puli. Wa vai ir ka kala le so fa ka wanga me ai e fa sa. Ai. Ale bo umale nga ai ra me ai nga ki nga nga. Mali. Yo, langa ka ko so ke fai ko ka ilo fu ngioli nga ilongi foti. E o fu ia le fai ai kia ra wa ngara mai asi. Ili maua ka ko konga fiki. Seu. Ole wo mafau. Ole wo ulo le tali ole ofisile na tanga taia. Ona ja to ainga vo ineu ke o fa pe. So be ia lo walu. So le la fai se ura maka so pisingi si fai pa. Ape aku ronga nga fai aku as kala singa ko ainga e ke ilo nga fai pa. Ilo nga fai pisingi. Ole tali o taman. Ia o ui lo pisinisi ni e pulea lo pisinisi I've seen my lo matanga te vangan se si tau ainga fa mai o la tau pai ngala fa tau a fai o nisi pai o isi pai create tai fia tai lima tala si pai e fa tala ta o tolo tau e no tala a le fai tia mai o se si e fai sa o ia tanga o e mato special recipe ka ngai lo product Tanga I loa ma te leo man malama I lo oil products le la amata na fai eisa pisinisi o tali ana o nei tanga te la fai atu tal pe a fai o nei te mafofau e fai neso swing Yo a leo nga kango e nga usi lau o loa kango le fa kofua a wai pa e lau o loa le koe kalangoa mai lo la ia nga le koe kalangoa mai la ia le fa mai la nga kaunka a la alu foi ferkar a mai e riro foi po fenga kopi mai le lani o kako se pole ane me fai mai ki kau mafai a mama e ka kawanga ye se awal e fa au so mai ya mar faski a polonga kongo se me ya e ka ko fai le pese vo le pese ngi ka mai ya la ngai re ki ye Ia her kala lo kamare ni maki lo kamare mai samu fa mai mal ore moto le lo kama so se me fai ore moto le lo kama ka o kur moto ole ale moto make him jealous abanga fai a kuros kala mi era me que ngangu me que re ronga ngwa fa me kala malo make him jealous ia le ha e o nga tino o nga le ale o nga enjoy ia lo no winga o nga ke jealous awa o le vai timbre se família kana li si koinga se o le vai ia mara kingi po o le va finga ma fai nga fai le si va nga la ele me fai na fai tanto o le ale ma fu anga ia le nga ile pa ia va nga la ai aka ko oi nga le fa kari ia vo ile ia nga ko fai leo le pese fu kai le lof kai le nga le oi ai tanto wo fai ia emba wai lau seling mali o le ka ki o ingi usi le markere usi ko ngoi me yo o ko se fai le mele tau business nga maka me ka ko ia solari isa ko e ke alu vo ile le lu mor ko fa e fa ka wo ia pe pa ka mako mali fa ka wo lau ka vi fa ka wo lau ka mango fa ka wo lau ka popo wa nga maka ai longa i se sa mo ci vanga se sa mo e ri se parpala nga ma ia sola e ia no e foi de ngame ai ko era kular ke minge yo soli ia o fa ka uma me nga me ma ki la nga no fa me va nga la ri sa it's no time I'm very busy yo ya e ri ai americana le ska mano poco vai o se wala ku ka mano vai ku nga longa soli ele mo se alo fengalo o le na ko fango soli ma kwa va o lo ko inga avera uri nga yuko ama soli o ko vai man me o le piki apu fo wili le kongui o le va o le mele o le runga fo le winga kala ko la ka so ko sanga ngofo o le fa kali ko le ele ko ke o me ko ingi me ave fa ka ai mo wai le alisa mo wai piki apu fo wa ala fa mi ola ka ngui le lova va ai mo meu filho Sofia kama macho orenga usa ile fa mai sa o le makwa e pa ye fa mai
O ko wai e ko lo paus furu ia kangu mai lo i ele. Usana fe mainga. Fa nga le lo ma vofa. Anu nga ngau le fa. Mai le o lo mai fa ka. Ai mo wa ko le menga ke manga o. Man. Ya ba lang fa ila ka. Ko ke lenga ka fa fa to ngali ja ko sam. O fe o i mo me ka o fo wili ya. Ele o le Hilux. Oi. Oi. Sipi double cab fu il Hilux. E ke ro ka o piki apung. Se la ulus furu wafi. Ina isam. Ol. Ai fikarai. Ana e mo mai ko i ol mama. Mo mai o le pa pof. Ana fe me ka ko so. E mo ko ale ai ang ngaru nga ngi sam. Ia nga. Aua. Ia. Ke o ka ko du. E uso veanga ala ringo no uso le ala ko pala i le ensi. Ala ku sa o ma la pala le CEO. O runga me apala. Apala e fa ku pu le. A maka o kiringi fali. Ia kiringi fali lo gam. E o le fi maro. O le mo ranga pala i langa benga le CEO. Ia. Map le folo ora o ma sa upala. O wa ngalo ngo fa ku runga design venga de ma se ede. Le ma se et folo. Sa o si do mo ko pala ngi se et pala. Ai vala am met pala. What are you doing? Fa sanga mai ko inga fa sanga mai ko o ma fa mi ai. Ko fa o fa ia ma ko ma fa me fing. Where's the sign? Kiro mai ko ma fa mi ai. So lu mo ko e le pe wo le ngali. Ai fa me lu mo ko. What are you doing? Faliu mai a kamaro fa sanga lumo ko fa mai. I did do the do. Fera me jo jo ngari jo. Fera i kles ke ki. Ole me no nga ngari jo. Si wala popo ia. Au. Se arua ko e pakia paka, ore mea ka ua, ia ka wangi ai. Ole le winga ora ukananga. Ia o ia ile mala malama ka kale ke fai ile ngangu ngai fai. Ai o ke fa mangi. Ole wa fai ala ukala. So le o mengi o pik. Ai arua ko ngi fusi ke ngi singara ku mai. Ia nga kusanga fa lawa me nga era ko mai. Mai anything out. Anything out. O fa era ko. Anything out? Vai. Fa uma lima va for fa no palawa. Kusa le o sa o ka unga upu. Le man malam. Ale ke malam le ia. Ia nga iri ia ko foila ia le wa fa ma nga ia fo mai ala maska pa inga de fa. Engar fa la hor. So ia fa manga ia me nga fo lo me nga mai kupe. O si me nga kusanga o aru fa mai even le singa la fa mai anything out. I don't feel singa vai la lera wala ku mar fa la. Ale ma wala o kupe. Ni kai nga ke e se singa nga. Ya ole fa malo si anga morka ko ngi va nga le fili sa. Man. A wente fa ia ina yo ma vo fonga. A wente fa longo fu i tala istanganta. Ai alu o e faila usu enga. Pe ta wala o ndanga. Ia pe o mia fu e tangata. Wailea o nganga e alo fisem. Ai le ma se singa ke mo mia nga olo. Ia pole na fu ia o na. Sa sidi ai la. O nga ki mai la le kio. Ia ma maka mai le kiwi. Ia ma ngofo. Ia mana tu. O le mele o le faita tala. Ele o se talin. O le natura. Beta Drive Doctors, ile tau longa fa tau I mangele, fa pea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E fa tino e fo I matui pui o le whana witi, o tui pui le ko witi sfulu iwa, mo I la tau e sfulu on tau sanga malunga atu. Fa pea matui pui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wano e fa tino ai nei au nanga. O fisa fo ma I mangele, I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E le vao le sefulu iwa ma le fase fulu o tausanga ma e ngā luenga faufale. Fa le leia lo to mai manga wa ai mawaini sia mano e sidi atu. Le sitala I le Oceania Career Academy e whai avasenga yafi le se tutongi ai ia inga whapitoa. Tanga iane I le oca.nz mo nisi whamtalanga.
O mana o mie oe po se isi o lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vai tamai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Moi votu, amo. Siva maya o le tau sala, ai o le ni tama, e o le teine a tapa tapa, e ma se sei folo la nula, ama. Siva maya o le tau sala, ai o le ni tama, e o le teine a tapa tapa, e ma se sei folo la nula, ama. E mana ia telefo I le vai, I se tama I taia siva ai vai, ai atu fa amalo. Salala matata ata, ai o le uma o tangata, ai amata fa au, wapa ulua ai fo I le manu. Se tau salala matata ata, ai o le uma o tangata, ai amata fa au. In this update, New Plymouth's mayor is calling on Labour to support oil and gas exploration through to 2050. New Zealand's biggest gas user, Methanex, has agreed to temporarily close to let Mercury and Genesis Energy buy its gas to generate power. Wholesale power prices have spiked in recent months. Neil Holdham has a background in the energy industry. He says it's clear policy can't be set by electoral cycles. If you have a change of government, you have a change of policy, and all the rules change. What we want is, the parties to come together, create those really clear objectives for New Zealand. Labour says it's willing to develop a cross-party energy policy, but restarting oil and gas exploration can't be on the list. The Greens are urging the government to be cautious about freeing regulations on gene technology. It's planning to introduce legislation this year to let researchers develop and commercialise gene tech products outside labs. The government says it will result in tools that slash emissions and improve health and boost the economy. Greens' Steve Abel says this regime has a poor record of ramming through legislation while ignoring evidence. In the United States, herbicide-resistant crops led to a big increase in the use of toxic chemicals, which was not good for the environment or for farmers or for the public, who ended up with herbicide residues in their food. New Zealanders are keeping their passports well used.
Stats NZ data shows there were 2.92 million resident traveller arrivals annually to this June. That's a rise of 711,000 on last year. Population Indicators Manager Taseen Islam says levels have remained strong but still short of pre-pandemic numbers. For the June month, the New Zealand traveller arrivals were 91% of the pre-pandemic level in June 2019. That's news. In sport, Sam Darry's determined to make the most of a surprise opportunity to cement himself in the All Black squad. The Blues lock made his first start in the loss to Argentina in Wellington, with captain Scott Barrett and Super Rugby teammate Patrick Tuipulotu both sidelined. Darry was originally only included as cover for the July series, but is vowing to make every post a winner. Once you kind of get the taste of this environment, it's quite addictive. You just want to come back in and get back into the swing of things and, just really, really enjoying it. Warriors coach Andrew Webster says Sean Johnson's halves partner for Friday's clash against Manly is yet to be determined. New specialist coach Bryony Akel knows exactly how she wants to adjust the Silver Ferns attack ahead of their series against England and Australia. The New South Wales coach has joined Dame Noeline Taurua and assistant Deb Fuller in a part-time capacity. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Ua mawhai on awina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ia, taimi runga mai ti leo wa tonu minutu pe tene le tulai lima na ua whafonga tunu malu ni tanto tunu e ses whai whaupoponga I tala I whai whanua whapea fo I tala I talonga I le ngana Peritania a o sa whainga nei siri poti o le tala o le tau mai le ofisa vai tau I ne I au ki lani. O le whawhi marapona nei whamere reporti le leiwinga tau mātungo fia le sulu malosi o le mātona la I le awhiawhi nei. Ia e se fulu whāti kiri de vela maurunga le so malu o le pona nei whai lava sina malulu e lima ti kiri. Ia ma ingoto la I le to se fulu tolu minute e to itali tuna ono le awhiawhi ana nei. Pula so tae na sululu ia e langi le fu ile so tae mātungo fia winga tau I le tae e whaasolo ina awa ole awa uli a pia fo ile awhiawhi mar pula so tae ia manai se vilangi melangi tu I sau te si sifo se fulu lima ti kiri le velo mulunga le so tae ai o le malu le po e ono ti kiri ma e oso la ile 5 minute e te aile tu lai fitu ile vaveo a tae e whaatalo fatu I ainga mabolo whaatasi mai lunga le tata por klame ma le tata wala leo neva inga le fiafi malo lava no sai malo fu inga le duel nefu iaso o se vainga nei se reporti o le tala le tau ia mai lo fisa vai tau I nai Samoa winga tau o awa savili fa solo ina malo lonsi o le toa o loa savili mai saute I sasae o lo ufitia e pe Samoa ma e awhi ila tunu I au mana I timu I niso taimi fautuanga o savili malo lonsi lo famolosia pea mo vaenga uma o Samoa a o le pona nei le tato tunu e matele ina awa wama timu e tolo va solo ai ia malosi mfata tau fo I savili niso taimi ia o le vela monunga le soina le tato aturu e lua se fulu valu ti kiri ma lua le pona nei e lua se fulu ma le lua ti kiri taimi nei Samoa le wa 5 minuto pe tene le tulai ono la fiafi ia lua 5 minuto pe tene le tulai 5 o la fiafi nei Aotearoa o se venga nese report le tala le tau mai lo fiso vai tau nei Aukilani mana I Samoa. Waloa le tautua le Pacific Finance I nodonga tupe mo so se whamoe e pe o maliu whaai puiponga a so whanau whainga malolonga ma so se whaalawenawe. Ai muisa le toi fui ato whanau I lea onga. Apalai nei loi le pacificfinance.co.nz Bevala au le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasile I tulai whatali e se tali. E ia inga whaabitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Ovalu se lau fitu whawha lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
va fitu minuto te niling tulai lima le ria engo le fia vola ngango le wa mo wala tanto filo inga masane ma le fionga le lipolo le tau mala dangal digi sound before you le pepatal on le talo favancha le pacific40.com e to tonu o New Zealand nei va talvan tu le pepe malo le ngalue ya malo fo le tawanta le ringve so fo tanto oli fu manuela telenga seumat talo fatu fo I pa angal tatu pukala mele nepia alole malo singal wenga ya ele sulo la ne so se manta ton telefoi fe am tiu tewa fayon fatino to telefoi e fayon no singal wenga Ioe ya Michel Vale vai tau le ningo le tau malulu e tau to o inisi ma tau le ma fayon le tutula ya e fa tai ai nei fola au e tau mo mai fo isina koma inisi o tai ya e wa nga le dia sola e sa le la vola sa no ele ngata I tute ma fai va lo filima ma le fanto ai ngatos ya Michel Valanga ia tu nga lo nga pe on tofi ia tanto to no le ni tu ele tai ai fu ana tamam jina ma tua le bep sa le leia paso ma te le nafi ma o fai sio foi le va ia to le va ve lo sa vali lalo va ve lo sa vali tu lungo step vai no fai si le va o fai le tae ta se manu tau stu ai foi lana tau samima o la vua matana exercise mai le ai ora va ai a kwa le va vela lula lo mal sau lungo no ingo mal lo se fora o lo welu cosa pa wa le orga kai la no le la ngi ri la pepe ko lengi la so nga fu ko lengi la so le ai ma kwa ne ai se swing or ko I kuli la fa le ko va ver quoi ça va aller à toi hey emma quali ai se so il como emma le fit na ele sunga le ya tek ya e fa kai vo ya ole fa mai nga voilà ya ole menga le ka nga fa ki ai le ngo fo le ya ma to ina le malo tanto tu no se po ai lu ngo fa skip ka lo fai emma qua e o me ale yo e o me fa ele ko si o kunia la o ki ya e la ki kusanga me ma fola vo yeri le pepe le yelang savat winga la lo tala e ko tonga fo mai la fa mai ale ta o tuli a fa ta man tuli fo ele fo ya se le yo e wa uma fo ina pasa sai la lo tuli ele ya se winga le pepe e fai mai fa so le uso ele ko kuling fa ko e ngi o sa fa ile ya lo ai je ro ngai fa pu lo che ye ko nga nga fu ka fe lo mi ya e ma lo le fe va ma lo le tawanta ya wa tanto wo le ma sino o kuso ya to no le lu mana ye le sa tamali le pepe wa le ya ka ko ama ka pisa ko kemi ya la ka ku lo ye wa ka ma fa le kele lo ka ko pisa sa le ya wa malolo ya promotional tato ticisal ne vai tem ya amasalo e to eta silol vai aso a matala satama ya ai a matalo tato falo lo ye wa ta pena mai ya to nu ne te o to e man malo ya se sirva ya sona fa ngo fi no mo wal malo fale a satama ai lele a tul muntai mai fa sa lunga tato wala le radio Samoa masalo la matana lo to ya tato fala ulo ile vai asumul mulil nal masina lo male le Father's Day multiminei ya pa tato updates masani ya na mfayan fata tato top up ya tato falo lo pe na ya tato dairies o tato supermarket ya o tato pampensini fa online anga isa o tato Digisa Pacific ya le tato website na fa ona mawai foi ia awala sis en fa taule top up online ta pena for fa ngai no to al click X Pacific na fa ona fa on etelestarai o ale to pe online ta no le telefon Digisa isa mo eta foi lana le na al numero tanga tala isa mo ile o nanga le Digisa le my cash na iam fa ona ta no watu to pe lan telefon o lom fa top up ngalavar website tato click X ya mo lato na wa fango fiena le staram fa nga click X mo la fino selen male fata wina fo yo
o tātou top up. Le tanga tautua le tātou Pacific 40, ia, o le nā lava o loo avanoa lava ia le ova marselau falo loa, o puma savai, ia, na e mawhai ona e whirifili ma fo ia le voucher. Ia, tau nuu fo i le telefoni o tau ainga le voucher, mai fo le whaali le falo loa. Mawhai ala tau whatau, ia, e whainei ainga na pisi mai nei le oli, fia whatau ni se pizza mo la tau ainga i sa mo, ia, le fo i sa sosoni atu iai, ia. Sa o le voucher ngai o i le George's Pizza, ia, o teimi ai o atu ai e whaali text o le voucher, ia, oka loa, ia, tatou te mana o ai, ia, e leina e vela ma felesi, ia, ma ngai lo le whale ma ave, le awala whaingo piana, e le mwhai ona, ia, sosoni mo ai ngai sa moa, e ngata i whatau, o mea tau mafa, ia, o na fo e mwhai ona tongi atu e cash power, ia, ma le pili vai, ngai sa o le tātou website, pacific40.com, na whiwhiri la, ia le pofela wa ona nga, e tala whea ngai le lei foi, ia, mamana o ngā le ua inga, ia, e le, si wha manatu le fia, avatu seo manu, ia, o le, wha moe fo ia le tātou Skopa New Zealand, i le aso tō nai, aso sfurufa o se tema, o le awhai e le tau sala, sai ngā se leni al tātou Skopa New Zealand. Pau ana le tātou fundraising o le nei a tausanga. Asu e foi tātou te leni e fsosoani a tātou ngaruenga o lo whaatino i nei New Zealand. Ia ai mi se fo ini si mea mana o mia mai e le tātou wa o ngai sa moa. Ia lea le vana fo ia tunele lato tua lato au lakapi. E foi sa fai ona sosoani e tātou Skopa New Zealand. Ai le ngatai tātou mea nofa foi ni whao iei. Awhi sa toi fsoswani. Ia awa foi le ave ino la to uka. Ia o mea uma sa ta pena. Ia le mina malanga mai iei. Ia ai mo tātou sui uma le tātou Skopa New Zealand. I nei ia me se foi pa anga le tātou Skopa New Zealand. E peo na iei le tātou pa anga masani le tātou malisi. St. Mary's ia whapena foi. Tamam tene tuai le kolisio avele. Ia se taimi o la whao atu fo ia tātou invitations o mai ei tātou fia i le asto nai i laso sufa o setema ia mata tu whale fia tātou tausala o le taimi ai mai ai ia o la whape fo na whamuta mo fo ia tātou whaasidinga malosi fia i fo i le aso seu man ia ma se i fai fo i se tala o malanga o taise la tausanga ia na o ila vanga i sa mo le ala veni fai atu se la unga talona fo i mai o le anal fo i mea mata vai atu la e matua mama ia i fale o le mfaina feo e te no tau si e man no si mai la stona ila ia tonu oi ma lo si sa o ia ina ma le uso ia tai le on tai im tuen fo i lo e fenga luenga wale o so le traffic light tale benefiti lanto se tau le allo fa ia la tua va veli potita maula le malos ni ia wa o lo se lanto ia pe ana fa ia na le la o le mea la fa ia tu le mea la fa pi le vai alu ia le GPS i lan lo ia o le mea na e le ma fa ina to ia fi solo ia le la fa le exception le so le la pepe o le am fa ona a wa ia tu lo se wan fa mo Skopa tanga tu la vanga nai ave se le mena le va lo se fa mol fa tanga tu la so le la tu e fa langa tau sala se sa foi ma se fa se tala malanga ai sa mo ia ai os fa se langa na mo tātou Skopa New Zealand ia tātou members ia o mai le stara le se tau sala wa ia le tau vasenga ia o le tau ainga foi ia tātou fia ile aso a mata le fa na fiafi aso tona isfulfa o le hala verte me mai ai o la fa mai ai for tato fa mo wa le tato fundraising on neto sanga lua fe lua fa so ania tato ngaluenga ia mo neto sanga ia fa tai tele se manu mo le wa no ia don mo voices fa poponga al pokala me ia male tala ngati la so tai pa o tu malos ioi ia tanto tau fai te talo ia o tu tai wa chiliana fa le tonona ai manu ia tele la singa to nei via fila pepe
Whaaftai, soifua. Soifua ia, le fionga i le lipula le tautomala unanga titi sao le sunga ia le upepe. Ia, po le fionga fo ia le upepe tala i lene o le lipule. La unanga na le tala fa voucher i tutono ni sila matatua. So se antunu o le ia kirope. E mwheona tongi mai ei pe whai mai ila o ka matatongi. Ia, ngai sa o le tau ahi ngai sa moe piki. Ia, lea fo ai. Ia le olo, ia pola o ka nai tongi New Zealand po so se anturu i le fale oloa i tutonu o le tonu u male tau wafio anga. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Yoe, lo ana Leonid Radio Samoa, ia male reporti o ana tele. Ia inei i au kilani taimi lunga wanti le was full valu minutu betene le tulai 5 pe ona masani ai tonto amata i le State Highway 1 do malanga nei saunte si o tele tui matu matua i tele lavo polo ka walo le tula ma ono minute le umiro fainga malanga. Ia fai lava sina ma le mama tele lo tu malanga pe nai matu nei saunte 5 se fulu ma le ono minute le umi o lau fainga malanga. State Highway 20 po le luas fulu. Ia alo malanga me nei saunte si o tele tu i se sifo. Ia o 5 se fulu ma le valu minute le umi lo whainga malanga. A o louta malanga mai nai sifu ine i saute. Ia, matua i tele lava polo ka uwala. 5 sefulu ma le 5 minute le umi ala whainga malanga. O le FMA le reporti o lo o iai le taavale o lo la vea maina. Ia, e le exit ale la tena inai Mangry, iwe. Ia o le autawhani la Walmsley Road. Walmsley Road. O lo iei taavale lo la vea maina. Ia whai le mūlau sa. O lo malanga mai nai le 16. Po le sefulu ma le ono. Mai nai Helensville so mai le city. Ma nai al kilia mai. O lo le stato State Highway 16. Tolu sefulu ma le 5 minute. Ia pe ana e le to e pisi ala lo to malanga mai nai le city. Si o to le tu sifu. I 5 sefulu ma le 2 minute. I lunga o le State Highway 16. Whai le mūlau sa moai. Malo lavelon sa i malo fo ili tau an tai le nei fo iasu. So mengen as report you ala tele lo ala leo Radio Samoa se fulu 5 i vatolu amo. Ua na o le Radio Samoa se fulu 5 i vatolu amo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O lewa sefulu iwa ma lafa miru tau te eneiling tu lai 5 aile se antui musika ma wha fianga mole mana vonga alwenga whingara pera ka ma le risa. Le ko vai kuple lingo le exit le i Walmsley siu. I le tula tamaina i Favona. Ia ngā kongoa. Lau sau le lunga o State Highway 20. Ia off lola i ele ngai Walmsley. E sawi e tau mai ele walana i nai Favona. E anuela ele o le taulanga whaantau i mange le Robertson Road. Ia e sawa i lava i Favona. E pi o marika makau le meanga i ele wea hausa le super cheap. E peke sawa i lava i ngai Favona. E sa we e maula wala foi lele o Sales Yard Road e afe langa vale alu o tau e pe ke afe ka makau e alu lava i o tau ia e ka ngu o ku manga kolu e afe e maula o toa a e ka makau ke ru ku maua le miro mo makwa GPS sa lau ka ka i lo wira ve taxi taito ia so la o kuala low road le ke sa o pe mo ngan o le mele le alu tau tu ai o le mele ma fuka ai nga kai lo me yo wan GPS ngi ya mo le me ko o le map foi le ya sona ele lo ngi ya gila ale faire pumping si ka o me po fe mele ya twist ia ale o nga lo lakwa e piki e lunga le map fai kau ia e lo le mere ki aru ia ko anura ia le fa kau mai mau e furanga ku pepe fa kau e fu o le wo ye male sita vale le ftoa sa ngai ali poki o le tu ta o le ta vale le male sita vale le la ve mai e le Ellerslie State Highway 1 luma i le kas State Highway 1 lua ta vale lo la ve sol ku sai fa le kongu ka ule so ngafi mele so ngafu le nga lave ale ma nga yele sulu mo le la ai makwala ve yam ka lu ka menga Makamaka sunset. Io, ai fu kau fu sanga selfie era via fu ranga. La procura fu ngorisa. E fa sal e facila e tangalo titilu. Io. E ka ngaro fa makakasi e wol songa vai.
Wangi ke wasa sape ila wa I kongorka varianga ke ro ma miringi. Ngi va ngona dia. Musika mo mana vonga wenga. Ya makase singa I le via violence so lua. Le so le tup. Al caso lua ngi kure itia. E ko ine pe le via.
ai taulanga i le whaatua e tūmau pēa lelelei ma leo la fia fia o tangata la Samoa i le anganga lea o te mita sia ua tunu una o whana uai e uina tau whitungi o na tangata ai miliona pēa la mai le vai o te le whaangaloina le pēdina oia le Pasifika la Samoa i le anganga lea o te mita sia ua tunu una o whana uai e uina tau whitungi o na tangata ai miliona pēa la mai le vai o te le whaangaloina le pēdina oia le Pasifika la Samoa i le anganga Ole ai to efe ai lava Saui Ole ai to efe ai lava Ole fuia ua whaalata I le sipula vea vea olo o I le whaatoanga Ole lupe la lelei Ole mo e tau whelei Ole mongo ua lele Ma ua wha pepe pepe Le basa tele le tava e ua pa e pa e Ua lele atu I sa sa e Ma ona fulu o tauli e umi umu pa auli Ole
shakalaka shakala. Boom shakalaka shakalaka shakala. Boom shakalaka shakalaka shakala. Boom shakalaka shakalaka shakala. Boom shakalaka shakalaka shakala. Show man. Kumai lunga si vale kuma kuma kuola musika. Due lunga malalo ai o wale fosia ile maso. Si va fika mai ile pese ma fa ai vai lau va lele o wale fosia li se le pe ale sam sau kenye. Si va mai nga i si va mai nga o si va mai la. Ia si va mai la musika. Si va mai nga i si va mai nga o si va mai la. Ia si va mai la musika. Balea ore pum shakalaka Maleo akangaka fa kenye kenye sikra palapa Siba mai ma makala ko akele fole au kaula malama mafia ikele la kako lea e mangale lava Siba mai nga siba mai nga o siba mai la Ia siba mai la musika Siba mai nga siba mai nga o siba mai la Ia siba mai la musika shakalaka shakalaka shakala boom shakalaka shakalaka shakala boom shakalaka shakalaka shakala show man siva pea oi lau kenge mafika o vai de pito le pese wale o akanga wale ko e ngoi ni panga vai fale le yau tanga pasa fo ile siva le anga o kenge ai lokai oi kangu malala siva mai nga siva mai nga o siva mai la ia siva mai la musika Siva mai nga o siva mai la Ia siva mai la musika Se coisa o casi a la señelica Siva Siva mai la i siva mai i o Se lue mai la lo Lue luba lue tua lue male fu señelica le siva le fese ko lue ko Fangau ua fisi makua Failo iai e kusa o lua se Siva kope ma e siva ke de vave a Umolo le pofa ai u ile fa Lue luma lue lalo lue fa alo Siva ma, show ma Siva mai nga siva mai nga o siva mai la Ia siva mai la musika Siva mai nga siva mai nga o siva mai la Ia siva mai la musika Ha ha E vai de siva la simerse pe la bale fuerse Siva mai aka mai ka meki mesa paka kai kama mau kwa E silo wa aka wa a pela we te Si mai lunga ro ko ia mai ku mai la ia tears A umar ka ko posa pisa sound oh Umai no se kago pai u pale ye yo Siva mai nga o siva mai la Ia siva mai la musika Siva mai nga o siva mai la Ia siva mai la musika Now wobble with it. 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 let's play now. Biggie, my social, my USA, so tonight. Biggie, my social, girl.
Singa peyo nge kemusa Peyo nge kemusa Peyo nge kemusa Ese fo ina lue Singa peyo nge kemusa Peyo nge kemusa Peyo nge kemusa Singa pese champion Shake like a champagne Me love, me love, me love, me love you Bang, 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 bang Singa pese champion Shake like a champagne Me love, me love, me love, me love you Peyo nge kemusa Peyo nge kemusa Yo, siya fong malia melisung SJ DeMarco, Dasi La Fiali, Ifa Pifima, DJ Dave. Ayan na ifa fiyang fo ilan ifa nga na fiafi Mr. T, ato ay matine, maweno. Ayan, Spawn Breezy, ayan, ole, ayan, pisil rosa pa, ayan, Skyabs Majolo, DJ Dave. Ilan ifa nga na fiafi lungoro ala leon Radio Samoa, tasi lima ifa tolo amo. Samoa malo lavalo sa imalo fo iya, letangwa ta ilan yaso. O lewa to iwa minute tale tulai ono tale ono fa fonga toile malu tato antunu isis fai poponga I tale vai fanua le ngana Britania e fa pe fo itala intalonga ia amatalia mal tato por klambi ole a fiafi pe ma seniai ia ia sunga fu ia freely over ia su taitasi lungo ala le lungo lo ala le Radio Samoa se fulurima iwa tolu amo Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pe manrua ole va ainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tuipui pui o le whana witi o tuipui pui la ko witi is fulu iwa mo I la tau is fulu tau sanga malunga atu fa pea ma tuipui pui o le fulu pala au telefoni 255-25 mo so wano e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald a manrewa I taftafane o le Falitusi po le Public Library Peter Drive Doctors Clinics Mo tupe fa moli Samoa mana tualo le Pacific Easy. Olo fa wa pere tatu fa bitoa na le lima tala to tongi mo tupe fa moli be ai fa ngai le Pacific Easy mobile app. Olo va no for the direct transfer to posi sa wa lo tupe le tatu account pa fa tino la foi no tupe fa moli lungo le telefoni ai nga fa bitoa. Io e fa sauni lo taimi mau tupe o tonga tale pensini ai fa ngai le tatu Pacific Easy app for the direct transfer mo tupe fa moli. Olo va no for your tatu ofisa your tara o tahu huma mangele po tatu la silia ma le fitu se fulu fa sopori ai New Zealand. Mo disa fam talanga bala aule o Barcelau o tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa baru fa Pacific Easy o la ba anga mo tupe fa mo boli Samoa. Talo for Samoa o Atish Narayan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi lima iwa tolu amo Radio Samoa Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se halo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le leimo e talo whalawa. O whamau nia ma mautino I susu e ngā whamai. E whapea o le a whianga ma tautia I o lango tangata. A lau tele I le soifua maloloina. O le whiwhia le tau mawha I me ai mai whale ainga o le fast food. E ai McDonald's, KFC, ma Pizza Hut. Wa yailo na le lei le alu se taimi ume fa atali yailo na kokaina o le mafo anga fo ilea wa tele ai fa mai ma le so ona puputa o tamaiti matangata matutua tal waidi fifi ai me ai tau mafa tele vave o le fast food a fa yatu ni so matua ili te tau ona fa tele ai me tau mafa tele vave o le tali masani lava ya ele lava a luatu le fale to koka ma fa atali tali le umi vela ai me ai o le moni wa afia tangata le fa mai talu waide le ai se ona sai wa tatu le la bafa tali e pei ona tala no mai se tasio oli fai mai ia talo sia na tama ona ile ia se umi o le motusia o le la maftanga malona to lu a le wa tala no ane o le ato e fai le isi to lu fai mai le tama martina e ofo ile le la va ona sai a fai o le tele o au fai unga e fai a malele ayo se ona sai e fa atali stay me te tau ai o fa mana tu mai le salamo mo ta to fa pe le pese ta vita na o matua fa atali tali lava ya yova ona fa sanga mai ele o ya tia o fa fonga mai foi o ia la u alanga
na ia aveina ka e au ai le lua e malai ai ma le mea matua pala pala na whaatuina fo i o vai lunga o le papa ua wha mautuina ai o savali ua ia tuina mai le pese fau ilo ngutu o le vi inga o le atua o le mele le ai au ina ua pua ngā tia au ina ia au ina ia au i au tu la fono e sili ona le ia te au le tu la fono alo fofonga i afe o auro ma ario e moni le moni mau e wha pea o le sawa tele o lauta vale o le matua wha tele ina fo i leo sona wha lenga ina e pei o na a fia so i fua malolo ina le fia e tau mafa i mea ai tau mafa tele vave po fast food e wha pea na fo i o na a fia tātou i whai unga vave whaia o na ua le lava le ona sai lena yaso a whai o lo e wha atari i se tali mai le tua o le moni o le na o lo e nofo i te tonu o le potua onga o le nganga pa ia e uina tuai mai ai o le tali e te manui ai ma e fia tele ai e o mai fo i le poto wha le tua o le ono sa i e tupu ai le wha moe moe e te olai tu maulo loto i a Yesu lena yaso ma mana tua e le lei mo oe O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua o lua toru fitu lua o lua toru fitu pea fiuane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive Manuka City. Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le mal